na ne yiri so no anya asem ketwa ene obi ka tra santeman obi tra santeman na wo dwumadi ewe so dwumadi obeto omra samwanka the nation sank ye hwe nanim so obaba ababe piem ewo ha enya asem ketwa ne dia tatam enya asem ketwa na ene no ayasem kase ayabra hosem esaya nigisem asem wa ene apiem ewo dwumadi ewe so no abraho na esaya nigisem senti ameka sano sinya wiye ena yebehu chele wate na producers awadawruma wapapa bi ede ato apronso na yebetu no sere ene abasa na yesuamu ade no medika ka to se dwumadie we aha ena yesuam panisem aha na abeten komode aha na afutusem a emu ohwampa yede eba ne yede ababa betamu ne yesuamu ade kokosachi Fletcher wone kwanta Brisa Isaac producers say no mu edi dwuma no na ye ko master control room so a Kevin Wayata one Azuka watawroma na ye nam social media handles no so Facebook and YouTube no and Twitter no subscribe say afufro nhwebi wotie bi enso emfa free ho kofrobo fom pa bema esuketu ameyi pebre na asa ya Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo mene fontum pa katachie mene srebia bonchina na mene atwentwen kodi awu atwam yansa ne akosa mena mede Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so Sompa TV ko ba jasi simprimu bema woni David wadawruma ena yedi atwagu enso ewo so ene to bia ntamu chuku esanse ye obi mamwa na anwumre yi ye besuamu ade anya asem ketwa medika ka cho se ye wa awrahosemu ye san ewo anigisemu senti ameka sa no ebedadi amobia nso atimi ehu de me eka no kama ya fanchi akase enkonfama na atafo hene ene ne hema sanse enu asema ye kan ye no omu edi hu dwuma anya asem ketwa se wafo agifie na boso yeso Sompa Asem Mpe Nipa se yente ase said ye Ghana mamra no kire no saa ena ye de beto enya asem ketwa kura eno tia kwa yanim medical gacho yanim 2025 ene ye de enwom afutuo no enso ebeba enwada keadu gas and oven amanfo frefresa omse keadu amawreho aba enya asem ketwa odofo ede ye wukuada obrayo ko ye de bebrem dabia dabra dabia no Apostle Kwame Kwaten wo de futusem enso ebeba eno to obi ataku muchuku sentia ene botaya dwumadie emrante ne manete to hyehye ye no enoa ene etoa so no enipa hia futuo enipa hia tenatene saa kwa no a ena ye nenam so no omraza mo bibia bokode Oforisuo be manyankopon adom o de acha insunsu agugu kama tineche se nyankopon aye bi wiane bo anu ama insu ato bode ne ho aye den nanso eden insu tutu de na se wasan start bibi fufuro ise wo se bode ho aye den amango nso ba amango ba sa na kuma bodam fo nso aye kese nti nyankopon wo kyen nsa one brem nyame ekoso egusu hyehyira yen atamfo na na ebre nanso ye den a eno nso ka ho ma na yeyi bibia boko na enoma bi na Oforisuo ha madwen kakra mesrew nra yemmo ke adu abaso yemmo ke adu abaso se nra ono so be cheche ne nsem enu na na ye ka se obi biara wa brabo o start ya ne yankopon de wasi baabi no ye bie kwa no o nso betimi do application aba me ahwem se aba se o de betimi do application aba ni ahwem kwa go betimi do application aba beto na obo braye ko no so braye ko no so se nya so oba ya ne afa wa gudi ngwasa Asem bia mesia enti no betimi do application aba na se ya yi na enu ake edu kasai won se obi anya ne sika na obi ukoto so obi dane ka mu a duma bi abusamu ye enye obia na sebi ne sika ne sika fon obu a wo bre na fe na nyankopon na dua ba odua ye no abre a wote ha nti enti mi kan nyina mfra se sebi obi atwa obi ti obi sika wanya sika fin da bi sika enware no ha nti na make se wo ba no do application ba do fo e ba fa kwanya wo so ne aka cha tiefo ne amanfo ya na amanfo frefre ye koso ase se wunya Sompa ye nko ba bia ba moden be se frem kwankwa no
scanning ya no so mo ntiase tiana me ka batwi wo de friend kwankwan no mechinchim say mo fa to Sompa mame so na minya wo mo bo modern am srew sa scanning no ni twi din no wo de kwankwan ani chinchim na yido no enti bo modern na yenko babia ena de ana wom nipa bi nso asabotage say oh omuni wa omafrim that be according to the memanyan oh na de Sompa ya enti mesraw se wunya Sompa no ate no na make na say ya na ba bia Sompa ya ko akodi enti nipa bi eni nipa bi di nkomo kwaku na ni bebe nya wa asebe kura ka asem kura ka men kana fi na Sompa kuma se ba ye no sa oba tai wa wo bebere wo bebere na sen kwasa ne last one akopien kan 106.5 akopien kan na de ne wo yira je kura na mate se la be shoro kura mu ye ko mu ko bie ye betimi akọ enti ye be sere ya na de aye nse so amo no nso ya firi ho no ya na nipa bi de tage o ye kan ya mo we de kokore ye wo hwa me se o ye nko ba bia enti wo a won te scanning no ni twi din ne se prenkwankwa no no mu chinchim ne ma o mu chinchim ma o benya no ya adwene oh yeah scanning no nyo bia na te ase ai o se mu chinchim no mu chinchim no o se mu chinchim no fantasy sa mu chinchim nto Sompa mame wo ye ba beto enya de a eteki ayi kra because ye kan nya se wo se kumasi ana na brofo se mo de ba na ho ya ye hin Sompa ye katwi anti scanning no ni twi din ne prenkwankwa no na mo pe Sompa mame enu anu no aha o kan sa ye koye ni ye nko ba bia ye wa ha adwuma no so nsesan na anu na ye nwia bi frɛ sɛ news na ye nka no ne ade ne ono nya botre obeto mu nyina nka obeti news bia no obeto mu nyina nka news anu hye players no anu oden obia so jesi hye ne number 10 obia shenga de so bone 9 obia hye number 10 jesi obia nsa obia ho number 10 na akoka se Sompa de na Sompa de asantuma be da yi Sompa sanete enti mu momoden na o de mo penkwa no mo ska ye hefo na kika sanse wo da ya kwa wo pon a enti ye ba ne sa e ga ko bi nya bia ko be nanso nya bia nka baby nanso so ba ne sa ofo so ho se ade bia ba wiase na no se minim so won we se afre bibi the red de mu ana ne ma ba wa no ya asem wo fo so anu odin o ya asem wo woni se ba ko bi bai na eye kalipo na anka na da ho kwa gu ni bibi o pa yen fa red and tonchen na yem fa no food topic every say o mu gina kwa mu akokusu mu ko beni no mo ntenwe so ya ma shedana da bi o ma shedan wo mo ntenwe bronza wonye o hwe red ni betima ise sa na o gina won ntenwe da okay o de fa no nto red no ebeba ukuada yan fa no nto because ukuada no ye ni ababa ba obi okuru from obeba obra yo kono so na ekwan ye fa so red no so etimi ba obetimi a kire etimi ba na ye wie no na ma memfa masam no ami hu awe ho sembi na futu sem manipa wo mo ton no ma wo traffic mu no say pan no say ye nsu say ye biscuit say ye farmerk ye besere atiefo omotika mu omoto ade so mo beto omonto ne ntem ofusu mutu mirika ya na edu mebi awe ho enro anyame nko akola bi asebe ne maame ne papa ne bi traffic ya chi maami tika yi mu obeto ade a ofusu na fena aka ma traffic yi aso green no afena wafra kwa na kwa yi ne ho pre no opese santem tese waji ade na ko seka ni anche na sebe green soye na kwa yi ko ni se nyame nko anya ka na ofiri se ba ko nyama kola no tenenka na ni hwe so ko nyama kola no ye besire bi to ade a wo mo kire wo mo ofusu me se yanfo ma ya bre o ye bre na kwa yi utimi se ho mo nyina adwane afena maame di sika to fom obekwa akohwe kura na onu obi na tio ofusu se ansa na okofi asamaba ye besire ye nwane ma sabem e wo mo se woteka ma no chese wa ye nenso ye hu mobo se ye beto ade na ye nto ne ntem ne ye nya se traffic ne be so a ene ye firi obi se me to ade ebi ya ade to mu yo na dodo ye besire wo beto ade na to ne ntem no mo so enipa areho
Asem passenger for and shewin so said your mona somewhere canon. Abrahu papa. Those are no day. O shall no be 2 minute cake for Jinisika Oforisuo. Can I be so one too? Oh, can you see once you be bad time? Because I'm the basher that you know did me kick. I didn't show back to them. I did share mebre. Oh, I did share mebre. oh, David. Ọ̀rọ̀fọ̀ any wa wapa futuo any atena ho said in pimpi metai e canon no. Sanse de wotwa sa no ya na wonim se na chiachia. Wa adwene kire se wudi kai na nsoso na kwai bi so no wachia. Ti di odi akire no ena beka akire se papa tene ho yie. Eno ena Sompa Asem Mpe Nipa ya fa ato ye ho so se ye betene omanfo ewa futu kwan so se de be ya abrabo ebetumi enso akoyie na eda ya wada bia no ya futu sem no ya fafiri ya nwumu na ya dibia firim kama medical ka cho se ya papa no ya maame no mu a tete wo mo bo nwum no sa nwum no omanfo pepa sanse mekai se last 2 weeks ye ya bo nwum no wie ye ne bie nhoma no obi asem a wo kan se Kevin obi asem a wo kan se nena manwumi ene tete hode no wo hwe tete hode no dia na che se futu sem ankasa ewo mpa na wura kwasi ampofo je bo nwumbe obi beka se na se Oforisuo abofo je nwum na abo dam de obo anu abo afrifie fi se papa asantema mpon no firi asantema mpon prim wo bo nwumbe time changes ebre dane no enene ye de ebe ye futu sem na yesua mu ade eno ti se time changes dia na bread and dia yenko to ura kwasi ampofo je ne nwuma oboy changes once a okay ura kwasi ampofo je o say time changes a bread dane enen yatimu yo o china betumi ayade foforo eniti o yade bia na wadwene ho mienu fi se nene yodia o china etumi enyodia enoti baabi a wokan wo se tramahwe ase na obesere a wasere osirefo ni mawieye ewura kwasi ampofo je na futu semu a ewo nwumi mu ena na yebetunu sere ene abasa da ya wada bia medical ka cho se sa nwum sei ene yebebobo na yeye futu semu ede afrim omna samwa time changes Oforisuo be ma yenche ya tifo ne ahwefo nyina na ya wada Nyankopon so ma yebia na ye badwendwenya ba bia na nya na sa ntimi nko TV so enya ne sei bye bi sei na ekaka ho sei ya Asem Mpe Nipa na obenya wanyuma ye kan obi kura ya wona bawia so na mbebe 15 to 18 ene mo kura wonte da na panimu bi nso etie nwumu emu nsem ne pa no so kura wonim na no me de pen drive man kwa mpisi o montwe anwumu mu so mame na me de am church no chese me de ni ekolo wozo ko twen nwum ne ba ya ba ku bi amite so mame agya pade ye dididi atem nyina wo na mse ntwenwum we kuma fo mpanimfo ahwe ama nwumu ya ba bonten ma ye ebo hapa na me fe na mse masa na de me church ma ona we chese o pa chese o fa pa de nwumu ni ane na mse Fosu nwum bia obetie bia na ejawa wosen bia no ana ejawa reho bia na yenwum abawo enya nwum ene nwum ampanwum bua ne biti kura swa batemu nsem no eka bibi enwum bi ho a ne biti ede enso mu nsem no nka hwe ti bebusa se papa kwasi ampofo je bibia ododo bibie a Nyankopon ato ne nsafre no otwe na ni ahweda okọ ne krachi emusa se sa anwum wi eya na se nye wa me ne wotie wa me ne wo hwe edu no mabu wa mo memfa no mabi ni agro do foso awe ho se ma wom se ye papa no so mo bo sa sebe ye beka ne se enwom aba wo mu bebre nsu ko wo no na ubuso mo ebi a 10 million kura ne wonya ma Ghana legends bebre ho no ma ye to mo to twene na no na me kasa asem se wo ko America
ye wo nkrofo bi o mabọ bọnwoma na o mabọ nkokọ John money ade ene James Brown I think say wo ene nkrofo bi chese Steve Wonder no money ade o monwom chese ukọ akai no money ade a enwom a eye tete nwom no mo fa ni agro ene kro ma de ni hu otie enwom a ene da punisu a ye tie ye tie nyina obi afọ nso obi timi kazai utie biti na utie mu nsem na e kan wan kasa to wa brabo na ene time changes an kam nu me no ki abrabo ni akoyi anasa ankoyi ebi sene ye yenso sene bi ti no se time changes emreti me dane no kan ba ku bi eno ya reho se manipa bi ataka obi obeka sa se na se normal aflop ana normal nkoyi wo se miampa na minie sa miampa na minie ni o ma hoduo mienu ba ko ye tibia wakomu a nie emre dane nti na ma na ba ne sa ewuma hoduo mienu anya papa ye bone because nipa bi ho no a ofosho tebia na owo mu no ne bra wa bro ne ma ene na busua bra o ma bra no na wonani na se na ono so obesabi etu timi gina waka se miampa na minie awo ena miampa na minie so sa gina ho ma obi a wahyesu pen ani e kana se ma ye sebre ya no untimi nko nanim straight because of her no obi wo hono ma sabe no yo hene o kan obi nka bi obi ti krom ni sikanti do open wo ye untimi nko nanim enna ye musase miampa na minie no esa gina wo masansam no ene o sra ne wadi enkura di ne ho agro kwemu ne won krofo bia no mo ho ode pa na huna wo hwe nanim mie npa na obabo me ka nipa bia mini omunim de omunim sa nipa no ba ekodu mie bi no ne nkura akra na ebo no e wo kromu ha nipa bia ya defo amane omo sese no modi it is our word miampa na minie no obetimi so wisu eko na nipa bi wo tumi bi o ofosho na nipa bi wo tumi bi se wo maya asem ne yankan yo because obebi ani gina bia ne wo no onu nimu a asem ne kan ye ebia na wo biti asem nim a wo onu woni bi but na no asem betime edai ama asem na kotote nanso oni bi tesi ya twen ka obi nka bi anase ka ni wo fi ho ni obi wo tumi bi se wo ba se ya edom ni nya nipa ba ko ba wo ba se obi asori ampa ene time changes away ye fanko ya papa no no mo abam ane o ma wie ya ba MPP ni ndisi nyina bi ko ye bi so wie ya ba sa na wo mie no edi adana ne tes nyum na wom emre di adana ne eti MPP ama ndisi na ba edu mebi hono ma ne se emre dane ne se ko ba se MPP ko na ndisi abai wana wa MPP na wo ba ne ye di zari di wanim pi na mo ntwom hono enne eye de ade a time changes adane eti ba bi wo kanum num ose mredi adana ye na bibia wone mre anunti na yedai ama na ba ne sa wose adadoa echiri de wo no na so tenten so nyiri ya won sra kwatia ti asam ne yo ofosuo ensam wonwumunum watenten wo nyiri ya hwe ne won sra kwatia bibia nam no ho trobo ipa bi dini pa bi sreye sese nipa onu de wawie awade ne wanya bi kwaku baby ho so ye kama pa wo se tramahwe ansa wo se tramahwe ase ansana obesra wasre ne baby amhwe ase nya wona se ogina sre me trawo so ye sade na odi nipa bi di nipa ho few ofosho wa no bi ho no ma
akesi obi amanne ne te bia sesa ente na wuti anwumu ya na kwasi kire ne nkola na de ena na wo kasa kire nkola no na nkola ne ntiase besi na menu mienu sa anwumi time changes anase samahwe ase anase wasre no nipa bi ntiase de onimu ane so no de ne fie ye onda ne magu abrochire ni nwa kwasu amansa de sebe osre ne wadi nti wodi ne ho few batedu mebi ho ma Oforisuo me kai maybe I kofo na oboboy na obobo baya meboa na na ehwe match bi achepa na na o ma wi ni awie na ka kra bia me yapon menim se sa match no se obi hwe bia kofo sumo de ne se nya bro forma sebe ahwenro nya wo hemen because that time no and no man na da so ne bensa na esisi so no se o mutimi wi ni a ye de be ma omo no baby nkofo no mo bo na me refika we just pause them nya this last minute na nkofo no be take no kofo de ne sa bro form sa en na ma bo kra nya ne de bi Oforisuo du mre bi a wa wadi kan nka se wadi first wa wadi kan no se wo re ba bi a ukos sports stadium ni yetu mika yo track 1 track 2 track 4 sa ko track 1 ne de ne wachire pa eno mu nyina bato no de ma ne de ne wachire se careful se wo yo bi a wudwane pa careful wo no wutimi twe mu nyina di sana braboti o ti ne se what defense ya entwetwe ni pa wate na time changes emreti mi dane emre na dane nya wo dane no sana nyame ahyehye ewo wiase ka ni papa bon nyame de ewom bronsam de ewom etena mi tufu se na wo bibi e de hoho aho wo tumi bi ekuta na ye ka sam ene fami court se wo sikanti me se me mfa de ne mawo ene de wo bewu akọ na unchiri ma time changes no mati me sesa etena de ka che ni pada sani bia nyom na ka o akwasa pofeje mi jiji se obi anim se wachira de pen no e teacher ni papa ntinesem na oka no enye bosemka eyade eto no e no de to no ti akwasa pofeje no e teacher o se bedu mebi no wo bo hu se contain o ke ampanso etimisi yem nipa bia no ye odefo ye ne wako krokituam no ko sa wona sebe na kura oho na ye de wo twa papa e de nwene kenten de badwa ba wone wo kana sam che no ye obi a no ye defo but no ma sesa Oforisuo nipa bi ho na ne ka wontimi nkan ba ni nyina nkanfo no se na wo obi kura na owo tete ba bi twen na wo nso a ahiafo ma na omo ofie na bibia se omo na ye dai esoma wo mo no omo na besa so awufunu edo akwasiye enti na se wo no sa time no se wo sika na wawu a wo time changes no time na so enti enne kwase povuja kasem bi wo se wotentene wo nyine ya nsira kwatia ejina ho manipa wabrabo se ne wanya sika mensi wo hia ni wate mensi de wani bie na mpo wo bi kura na boa no na meti mi dane ema wonu hia ni no wo so sesa ema wonu be dane ase ntokwa edume bia kwa na se nipa mienu kontokwa de oda form no yesi yabo no ba hwe ye be pata no na do hosoro no na nani mutumoja abrabo nsa na ti o Oforisuo ye woni pa bi ho a woni sika ba o nyansa ye woni pa bi ho woni sika ba ye nsre no nipa makasa asem we se number 10 ene ye ba eso bia ne ni so Nyankopon de ball no obia wona kra nyame de ball no enti nipa bi ho a ye nsre no sa na nyame ball no nipa bi ho ye mfana de ye nipa bi ho ye nka na kira asam ebia wono de wonte nanso ne so na ewo nimu ne mpe enti de bia ne ya ne de akwhye ya boni dua we na akuno we na yesi enu ti na de bia na me kasa asem Oforisuo se wo bi wo hono mu a wode na no ka asem bi asem na wo ka kire no no one ono so de bufuo ka asem se wo tra wo na obehu meye wo se na meba odua wo be komu no na mpa wo mo odua no nanso na nipa no ne ye nyina akwa edua bo yare abod no etubo se busuafo di akire no mo kwa kobusa akwasua
wada ma kwamna ne nya problem no mete se wo ka se asem no ka che na yade nenso mete se wo ka se wo de wo fa nche ne ade akoso a de kwamna ye no wo munam enti ye sre se wo fi se de wo ka no akwa bibia wo se menye ni bibu beko ampa onye ni bibia but ni so na ewo ni mu no amfa nche to tentiri ni a ensra kwatia jasra sre janipa ye twetwe no wanya bintidien se wanya bimpo na minya bipa me se wo tete ba bi twen me papa japoku o ka asem bi me rem fida konkruma owo aye friends ayi setrebe poso tete nka tete asambre man kofo penso me ka obi anim o ka asem wo se kwaku nu obi ya de ne ye ka na soso nti agai na wuo ho nti iti obi wo sika chen obi wa japade chen obi wo bibi chen ni ye bra no so wonte agai ewu ho Oforisuo ne nipa bi mu se omu tie nipa bi mu asema nka omu te ase ko mu muyi ne wiase na nkasa ne de twa nipa nko a ye hu nipa bi mu wo wiase eye wuo eto so ye hwan na the moment a wo kra ana homi betua no ka hu se edi seconds na homi tua umoja anya adwuma obon chen bibia obon no matter what wo sika wo wo dan ya wasie ye ka Oforisuo mesi wo nipa bi wo wu ne se wo che wo sa sole ba na bra bosa be beat because wo ya japade e na oja hokoe enti wo ba ne sa ne no ma no be sa be didi wo be nya sika cha ye ne yete ase ti ane wo kase bi se kama wo te ase no wo mfa so sene jata wo wu okay eti ye kasa ase mu a kire obi biada se ensese nipa na mre dia danada ne nipa na wo sere no enne wana eni o eti edu mebi nipa bi ho no Oforisuo ebra Nyankopɔn de na si no anytime anatama enoma nkoye no atwetwe ne nsama ye no ofiem brono so na busuam no enne wokoye ye Nyankopɔn dane enoma no time changes na na povoje ka no adane amana waye odefo enti wokɔ no ho na ofele na wusuo because tama na nkoye no ne na ani ni eti ani ni pantra setra papa so wo bi so oni bi wo de wadwen ba me de madwen ba wo sika na adwen no wo de beba me hi adwen de beba ye kabom ebetima ye bibi eye bibi nko ade a kama wawu no ana jata wawu no ana kama ote ase no ne ho mfa so sin jata se bi wawu enu ti ne ye kasa se nipa te ase ne wo nya nwui ne se nkwa wonimu na o kasa no no ofiu o fra na wo ba bibi ni a obeya mawa se nipa no ye nka no wasem ate na mreti mi dane won obi a wasoma wayale a oda ho a wo kekam wasoma ponchenda e wo Ghana ha won obi a yesi nipa nyampa ya gitum nanso nipa firi wakwa mu so enye yiye he den ya wonsom onye nipa enu nti de mpesa me kam obi ate ase wo a wo hwe me se wo ya asirasire agyan wo twetwe nipa agyan wonnim se wo de waye ye wanya Oforisuo ye koya fiafiem ne ebro no so ampa wo mu fie bi wo no wo bekase se mo home wo bekase se bo mo ntwa mo to obekase obi ho obekase on toilet obi wo se obekase wonye mframa eti wo awuni bie no atwetwe de aka se kwadwo fosu kansem bi wo se yanka ma wonte wa koyi wa no nti de bia na de wasi afiem de wasi bro no so abrante we on padwuma wo abrante we so one nam wa no but obi kra ne nyame no obi nso nyina ho ta kwasa pafo je se miampa na minie na miampa na minie na mchire mu sei wo mu mienu se nipa udi yaw na chire obedi ya utimeka ti miampa na minie me na meyere na mema ene menwan mabusua enne de me so na masabi awurade me da wase enkoye nso a obetima ka ti miampa na minie enne de me a na sabi me dusika atom brada enne de me na mawie yeni ne de me na menamfo me enne de me handkerchief seven predators and fifty me chimu say obi na me die condition care mu ya sabi me freezy obi me didi na me je request say na mumye take away mami mumma drink munye se na de me na de bode jokwa no enwa ye de amami Oforisuo nya yize abrabo no enne wanya bia tobo susu kasa nipa ho rough obi sikenti omu nipa obi sikenti on de ne de ase fami court obi sikenti obi ajapade yen ni woje yanya ne saa o ebedu be me na manya wasisi mi amema be sori okay me ma be sori eti e be sere kwase pofodie nwum no wo se
miampa na mini media danadane ne bedu mrebi no sebe penti me ka kire wo otentene akwatia wunyine ya ensere akwatia mesire obi bia wutie me bia Oforisuo yemfa yinsia na aduro beje wa atrema atwehwe no yemfa nkofom na media danadane okay also time changes ebre etumi edane na eduru baabi no ose enti na abano sa ya Asante kasa bia me depa ose enti na abano sa ose tramahwe ase na obesere mi a wasere osere onimo wieye the nations and time changes emre dane emre ezudi adane ampa ya na futu semi ano ohye eme ya sema amante emre ano ohye pa ano ohye ano edene nti no se emre di adane ye dia na ne ye bo obi akoko ya wotie bia se emfa mre ni agro na mfa wo mre awanya ensiri obi a wonya amre fi se wonnim ye besi kina ya na anu na menim se mre di adane ontimi wo fa ase bi no adane jonki ne nam go so achese obi antimi nkana asem kire me na mekana asem na medwene ya kosi se akwemfa so obe kura na so no nko ebegu abusua ni mu asese ane papa wo abroche wo be fa obi no ene wo se jonki no obe fa no abrantie koduru ya na kwa me ame wo fa ase afi na kwa me na aba go so abesi fie ama ne papa ya kwa jonki a wo hyete ayi abesi fie si wo se wo jane maame wo ne maame nya baabi na kwa me na akọboa ne papa me abefa ne nua maame enu na msi enti jonki foi ni omo anu omo nya jonki nim nyame anu omo sere na kwa me se ho akora kama na de ne na brabo aye no se mmire bi betima dane ama na yesa oti asesa no se mmire di adane ampa enne na obi da fom a kina obetima sori nti ya mensere no me papa ti ase ne ba na otabu ase kwaku mens won trafa akwa ma hwe ase ya mensere me ebi abeduru ebepa no obu be na mente ase nti bire bi yakọ afuom ya yefrafuom ba ne nsu agugu na me nua panyini yakọ no wasisi mintina me na ekun kamera gusi ene yakọ so agya kam obi agya mu oduru na ye ba na nsu no nse basa wa akọ afuom da otietia nchenchen tietia na de yi ni grim mani je because yakọ jeje me na ne ho asem hye mitirim ene wa hwe ase amagya abanyema ne so no mafili na me sire na me papa dan na ni nkode ne brantan boma so no oka za yesekan no se komisi obi hwi ase na won trawa yense woni me wo wanim odi ani breke kan me se ya so akwam na gusi abebe duru fie me dia ma prate bra gata na wo hontimi tumi ne atra na gata watu ni atra na sa se villa ne ja sa anyema wo so me dadam 1 month wa mu betumi ahan mu na te me ntira na me jem jo no ate ase ate na ade na sa anyema me kon so no me se ese moja begina me se me dadam 1 month na me papa ba no behwem bia as me catch yourself akọ obi ahwe as won try ya yensere no nti ne wono so nya wode wona ada ho wonde ne ho ato no wona ada ho no onya wode abrabo aye bo no ya na nipa nim ne ekina bewo yaw etini anu ne hya ase wo school ni free se wadi kan ofre no kra no mfa no free se bia oyensem twani a wadura ni mu because mu kuro mu FM on net so nti ofre no kra wo mfa e na oto na ni he yaw no yaw atra ni kuro mu ho abakumase abanya TV papa bi tisa Sompa radio sa aka ho nipa krontra TV so dance first no office wo ko agya abrabo aye bon da meka se onya nduru soro pa hunu ba bia wo ne mposo waduru a yense ne wo ase so fu pani bi pagya wo krum ha em ye de junction bi din to no che se wabobra pa ene sa so pani eduru se wo bewuo na ba bi odampo na nye obi na han dan de man no ndi abrabo se urade peke na wo ko a ni ofre chire bo no na suro no mesi asem biem me de betwatwato ne yakọ ne se ose se wo bobra suro akora ene ohiani ose ni pastor mo abrabo mu no because wo sika ni de surprise bi ebetumasi se wo abofom ana wawu o ni sika nti obekoso nya sika nti ni bibia wo no ho nyanwa biem se wo betese ase papa nya sika pa na de wo abofom ana wawu ba wo hiani de ne surprise no ba akọ da na ba akọ awreho yebetuma ka ato na se ye akwa di hiawu ana yebeka do sa akwa hiani na de o use private jet no nti ne de no efe abofra no o mantam a wumu no a time will come no your prime minister and also ye sebe half regional minister and now ye Asante regional minister me pacho yemfa ye nua be ma yade nyina me wo fa ase am akonye nyam fato o ko school no na panyine bi a wanyini sire no no wo kansa mfo che no no wo twi nanim wo hia ne twa ne tu sei and the sa panyine
ene sa panyin ne da so te mampon ama mampon nyina be shazanto nyase a ye ka se minister ba wa panyin kura ne poma di mirika so ko minister no twa ne to ene obeso ye obi bia wonya obetimi ne sa to ade bi so ahye wani ye ama wani nka e wona bam ne mmere kakra wo bedie nanso empare no ne ameka che on se enne na wo opportunity a pension wo retire wo ne se enti no ne wonya nya asa akonya no meni nani fi se echina umetena fie nyi wa home no na ono mum na teso no na edi ade ebe hawo emmoa wa brabo fi se waye bi pen ene ye de ye nyame hia na otie ye no obefa na ya odi bi ba na nenso so no odi bi ababa. Okay, eno time changes onimonya focus yampofo wonya ne ba bi ko no na boss anwumi ose miampa na meni breti bi o eno trama hwiase na obesre mi a wasre na abra na mewo radio bi so ansa na meba Sompa no wo Fox FM na presenter bi me mo ne din na asem wo kan ye na wo sin gu me na me kaya na me di bi ye afutuo ma me ho se ebretumi dane se de kwasiampofo gi kan ye wo so no ofra kurase na ba ne kumase no ba ne kumase so ba gi din pa edin a woje ye no amanfo gi ni tum wa santimempa ene dura wi a wantie no ho betumi a kire ho bechimato ho na oso be hia brantie bi so sa station ho a mempese ono so mebo ne din odi nani ye pa aha no obefa no otata no intia ha obeto ye ono aye kumase apagya ne men otofo so no obo ne bete otwetwa ne pimpinis kakra adwuma no so wonim yo okonkura bet na we otimase ofiri ne kura ase na aba sa no kumase from dressing ko to wo ba ye hu eno emu na bam ofiri se no nim se ebere betumi adane ama no ofiri se ofiri ne kura ase ban oba no ba ba ye adwuma no wasa akoni nchi nyewu se wo ba kumase na wei na eduru nani dia wodi no wodi nani obitu nani se ususu wodi wani na wodi wani na nani dia wodi nani an wodi nani bemfie num sanse baby obefa bia baby obetia bia kasa bi kro beka kra no a na ode na ekofom wa manu amu na bam ye nadwuma na nyankopon be hyira no se sabra me no kan onwuma kase be nan wokumase okon kan takra de a nyame hyira no pa wena nadwuma ba ko wokumase wo bo dawuro se wo pe workers entiamanfo mra interview ebredi adane o embre enoti de na wo sere wo twetwe no de wo firi na kura ase baaye no de obeye adwuma na kumasefo gi ni tumu a empo obi di nani a wanka na ase mankyere obia no eduru baabi no MD interview no otim amanfo owura mu ba interview we pie abrantie animu ni yo ababi de na wo di nani no wa ba interview ni bi if you say eduru baabi no adwuma no ye yi na di wo ho etina wo pefoforo yo etu akoto say MD no te ho no no ono ne wo sa station ho no na wo di nani no adwuma no nyina ye no dia abranti ni wura dem wa ne yam hye akwo sign na chi no se debi moma ne mra mesremu a abranti o interview ye man nye bi mumfa na adwuma mame kwa time changes emre dane se enne na abrantie no obaba adwuma no dia minim ya fa no gro ndimi o wantumi amma adwuma esan se adwuma wura na wo mu no de ofiri na kura ase ba na afu se wonyi obia no enne wabayi odefo kumase enu to se there be interview me ma wo nye bi media me kayo nenso so se wo ye senior mumfa na adwuma mame mesremu a eti twen obefo adwuma twen ye kwekura na onni anim ho yo eni ti kwaku ena futu semu a ampofo jesi time changes no e ade bi emu odu ye pa emre edi adane enu ti no se wo hie nipa bia wo wiase mu ha ya krokro no ya dinini ne brebi betumi aba ne ye ne kasa kakre kake na oso ka eje nkwa e ma yedie pie eno ti se time changes dia obi an hye ne so na anwumere se no fan hye ne trim se embere betumi adiadania bribia omunya kosi ampofo gei ne nwumo boye no na ene yetu ni sere eni abasa no yakon homa ne so ne eni ahwefo eni afrefo so enkotwetwe nkomo sima mensa enum so emra sisi a 0554931931
0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Hello. 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. 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 Baby, I'm free udi. Majo so papa udi baby I'm free. Yenti o. Family dey 57 there ya papa bedma. Olinda. Ota sana na toma komaso. Ira sipa. Bebe bebe na ni kama wana di papa mo. No. Okay. Hello. 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 No. 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Hello, Papa Greg. Maju so burukatachi. Hello. 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 Udi baby a free mame. Enzema krobeya. Enyina se yenti o. Asem come me papa. Me ko pay give me baby. Na de we ko for the yemi we human wo. Ya ko po si me da ko pa. Me ti o di chimi mi ti o ni mi shina papa. Na wa ka se man ka ta. Ni yo ka se. La para pata ka se to na se bia. Na me ma o ni ti ya pata ko si en kwa de na wa. Yo. Yes, we are dancing. Say what we are for. Hello. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Oh, Jiraso. Mama, baby, I'm free with you. Pacho, me casa free Koforija. O casa free. Koforija. Kofodia, yenti o papa. Me say, and it is. Master media, and it made yes, pie, much pie. Me say. Oh. Hello. Baby, I'm free with you. But I'm not free with you. O casa free say nyina se. But no not here. I have here. Put them so that we are kid with so. But I'm Okay. 0551 31 31. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Hello. 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 Ujina so. Hello. Baby, I'm free with you. Hello. Yete won kapa what menka? Yo. Mbasha won kan. Ah, mete won kapa yenti o. Mbasha wa flame garlic. Hello. Yenti o pa katachi. Yo, mete won kan. Ah, yenti o. Yo. Oh, mete won kan doso. Hello. Hello. Hello, baby, I'm free with you. Hello, Meton Kappa, baby, I'm free yenti o. Oh, what is happening? 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Oh, your best say, ya mamunti mu ho. Ze mutie mu ho dia. Emua. No aso akọ akire. Na wo kasa kama. Hello.
Hello? Hello. Mitio pa, yetio, yanko. Hello. Yetio katachi, otimenka. Hello. Oh, what is happening? Hello? Hello, Mr. Metonka. Yetio. Mr. Mekafri was here. Yetio, mammy. I can say the man is. And I'm not going to be a crapper, my idea. My idea, pa. My brother, now, maybe. No more over being so moving, so maybe I'm not doing quite a thing. I'm not going to be the same class as a customer of why I'm not from 3 sister. And that's it. All right. No, okay. Hello? 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 Yetio. What my team, you're a piano. You had your yes, yes, secretary. Hello? Hello? Hello, Meteor, can what's saying? My door so katachi. Otino. Oh. 0554 Hello. Hello. Good evening. My door so baby are free within. From Advertisements, you can play a bunch of call. Near to you. I have to show you my mom is well for. Thank you. And okay, humano hardwine papa. Yes, say wo fra no atwon ho. Come on, yes simple. Hello. Baby afre within. Majo so buru katachi. I made a mixture of the phone. Ya Jos. I must see the system of the man. And at the end, the job will not have the sense of the difference and the Okay. Yemfa ba ko mienu bi na yemfa futu 7 no ensi ha. Asem. Hello. Kadachi o frefri he. Free man can so your family with that baby. Your friend Hello. Good evening. Majo so yenko kasa mienko. The free man can so. And come on. The program madam, my sister, the BP, about 10 hours to the ministerial. Of every man class one. Dr. Silas Krum. Okay. Hello. Baby, I'm free with the last caller. Okay, free. Kunsu, okay, yentio. We have the idea of the
we have the kind of to Bob, paper, yet to say, no, friend. And I pray a Jama about the friend. Then you know the teaching that they are made over now. Now, who is the out? Almost made over. Eh? Now, the real of course, I know. Now, I have no so I'm going to say. It's what I did if you are working, Sada, the vehicle. Now, maybe you Kiada, Yawada, Fiada, Nimada, Manasumo Kubush. You will be shot the way everything the good to see and a humanatico. A humani DNA. Na if you 5, 6, 7 okono. Na media than here. And also time changes bao. If we 6, 7 okono 8 no. Ah, na time changes about. Emo force young for no money a program. Your best room. Your best room. A dent in the Musa will be your friend at them come. Now the offer, chase your hello. The Omujin pay. Asem ya ka mufra mubre etise munya yenyamusa na semu toto papa so a ya na ya se wo fra de na ugina TV ni ho a twe ho entie ho omo wonche ne behu se nipa somasi wo bawudin nipa somasi na kasai na nya wa wutie ho no wo ye sa de a wo yi no ya beka hello sa yesramu ya ne mu na edi dwuman wo fra wo pekura na wo free TV no akoja baabi na wutie na fe so wo mo kuta yi no ya friends hands free no what the fry amwa hands free na amwa this so you free oh and then obi do fry na dem clean now the one go fry hello na wuti on mo hye saade yes na mo fry mo bre ya kan sa se ya no mo na edi dwuman ai entiase asem cheche kase pa ba ko da chire medical kan cho se sa asem no a ye de beto apono so no abrɛho anigye kakra so wom ɛyɛ asem kase ne sa asem no so wantie bia waye ho abrɛho papa na anigye asem kakra so wom ye ko computer so gwedie emra sesia Abode ade tinema no tutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade adan keba product ayama mi ti be bia me na ma no mu no chef dan keba product we dan extra we wono ma wa ho tutu ni na e be jai senior na mi sisi ni nso e mi sisi o ene o so our problem there senior wo so ye dan proke okay so won dan proke a okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey nyame sha come on do ba the dan keba tonic muni ma bi o mi pa na se na mtumi ni na mtumi dan so mi ni bi no no o chale me taibo papa sa no si a dan fight okay na so swear koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so mi si a dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yesi ma dem ho sine fi feti asase tele boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi atu ebi ki aba ko se e se di nu frani abaya no a man di mu ebi ni paso eya dia paso Don't be a home, but you be well. Pass but you be well. Run up and be a pass away. I've been home, so but you be away, my minty. And I feel one more. The prayer for one puppy. Pass away, away, my minty. And I feel one more. The prayer for one puppy. Pass away, no million one to money pa one of you do what and say appeal for no chinen so say FDA agye nkratoi atum so pedudu etua friend wo maturufu 0533 770 490 na
obi a yeko baabi na oto do nse suma no to se de yeko baabi aha nana kasa che wadamfo no enansen omahomodi sempo wo mpem na se wan pedra obako baba no ne dansi wona nipa nim nana mayenko na menko penko huni ene ni bina bi manu anom so obai se wo ko die nko hini ne enubuna ebra dolek heba mister ewo ho Diamond Scientific heba fo ene dia ba eye mama dro papa bo adwuma sei sisi mo adwuma ene sa bo nkomo ho ban busu immune system we die ko pebi to ba bia tonto adwo pia na nyana ana ko dominance tumase me boase kwantempo no so oni abot kale ene dia nimhwe na tina sese ubedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi muda soda adiachi afeni asori o ene wa man de medase what solve the problem na me papa we de me nyanko Dolek heba mister eye memedru e manka ho obi a onya finse du wo tweso nka ho obi atwa frɛ 0246 7276 200 844 040 FD ajejo de nkra to yatum. Okay, when you so pass a penny party as Antiman Ghana Manina Ajiatum. If you know so called non do so the Asantimum and the Jenny Poso, Debbie, Wabro Osei Aboagye na pam for Transeno. But the car says this is a poor man, Teme Huase, and on the dance from passing penny pie, a penny Pomasibu near the Amau. Nina come for us soon, you have on your person no more Santimema and the Ghana memoir, when some passing penny pano. Dudu obiri some passing penny pano. But the car say, Nigri was nuro, some passing penny pa. A drew baby a chilitum, a chilifita. Na me can't catch the man for say. And now someone yet dear to approach or able to Serenia Bassano Abrehu same womb, and it just same womb. Near Busem, as a man in Asia Castle be a bodamoa, na ya poya. They won't team yare. And I do a jadia or casacasa. And I said you would dab bontain, and no and acquire some for the Amayan. And now someone bano, I will send it to me from Pa Panipa Memoir Quaba. A pump to say, we did the same. Andrews Brobe Sapon. Andrews Brobe Sapon for him a buyer. Swami. Brenimukakra. Wako sam ne say I would have better so passing penny pat say and call more and name you me. Yo, Makosam Enina and say, Baba will be a friend or a queer atanga. Na Sabi, Najum Ekano. And wafa ya flu. Na adwene mu ka no kyerɛkyerɛ mu wabɔdam. Wabɔdam. Otimi dware ana otimi dware. Na just wabɔdam. Wabɔdam ya. Nti wafa flu na odi free baby na abeto ayen so am honom. Nti ntemon forma no ekuta ne kakra be na otwemienu ni. Nti enra na omma ma so tie se ne dambo no otimi kasa mutimi din komo ana se wo kasa wonte wonne ne kasa wote but se obeyiwa no eno so den pa so obeyiwa no obi a obebusa no question be se 5 ba ko pe no betimi ayiwa no otimi sha atade ana won sha atade otimi sha atade but ebe no muso a na oyi na atade na to gbe ama ne ho ada so na ho ada ba ne ntuma bi de ebo no mu te ya no da twa na chess wabodam yeah yetio yo nti be na otwume no se de midi kaka no na yehu no ho no nti na me ye human rights activist member of Amnesty International Ghana nti me imagine say me hu bibi sara se me de ko tumpani fo nim nti me ko hu so am social welfare for e de ko mo nim ama omo ye say omo so de ne mabegu akwan mu ama ya hwe say betimi akona mo nti ebla enra no mbe wi masutu se woye bibi oye sign bi say ase obewo no me so me frɛ mpanifo ama mo de ne magu akwamu ama ye de sa ababa wei aye frɛ no akua atanga no na ede na mu hu se wode akua atanga woye frafrɛ ni ne mum me ametuwe me nti frafra me asantini
nti yakofa frafrani bi bae na one ne bekasa na obo ni dize fe na kuatenga na one ne ka frafra kasa na otimi kasa kama stand dika kan no obusa no questions na ebia be 5 no ba ko pe no obe answer no to ono na bo ni din so odi atanga so odi atanga na wa moni krom din ni krom din anka ho obusa no a wantimi amoni krom din but we say the otimi kan so se ni kru asantini no ni kru te he ene no wantimi anchire na chese kwan bi so no oni ni bedi nkomo obetumi ahwe wani mu anso de obeka no ontumi nyi ano ana sa pepepe na eden na ni krom ni de oni ni di nkomo otimi eyi na no se wo de akua tanga ma me wo hwe na won hira ntia santele papa nti ni krom kasa de oti nti ni krom ni no ti mi ne kasa e ma o chese ofi boga ho baby but asantime mu anam na obetre na minim se ha na yale no be kan no do kan so ekunu ani kunu ya santini na fa ko anu oda na hefa na aso no oda so mi video center bia omoton do kuno e wo main street no store bi wo no omoton abaya wo na nse na ma me no ma na che so oda abontin na oda ya asemu ya asem kesi o enti papa se ya kosi sen se no no na de no ko konfanochi ya me enchade ye de no ko enso no be 20 to 30 minutes time no what me awo afa ne ba bodani no wa afa no afa ne ba okay tweme sisi a me ba wate na yenko prinsipe mu ne hwe ekwa akoro fa so wo ye wo boko ana watumi an wo boko twem sisi a pezu bi nom ye ba sisi a orofo yenko 21st clinic wate efisa ma me ne wan se yade enipa benya so na yade ya na oba pesa wunya edupapa nom na utu yade na se odofo 21st clinic na mekamfo na media ma 21st clinic ba ye no mi ehu se yade bi friend Psychiatric na sa Psychiatric na intim yade ye papa eso sisi efa sire mu na akokoma kusu na ase na omanfo dodo no ana aka dem no wode bibiduro eka wo mu no sanse 21st clinic no wode bibiduro so di dwuma di tu Psychiatric yade no ase orofo dodo no a na ade wo mu ho asese otimi eko mu nwuma so na sentemu ye kwa buruchire ye ba ye bese ko South Africa ni nyina 21st clinic se Psychiatric na na otu ase dia ma omanfo laboratory ne scan ni fidi ahudo pi wo kura bi wose me kan to se yare bibire bia da wo de ba na so ye obetu ase no de amawo orofo se wo ba kumase ya na pa 21st clinic chi akon ya wo ahwan wo versus ya dabraka wone Sompa TV Sompa FM no ene wo abrusa akromu eno nti se wo ba na so ko 21st clinic ya wo fom kwa kakra wo se de me ko Sompa ana se Sompa FM ana TV ho wo ba beduru na 21st clinic ko se nyemini ade bia ayayade na untumi entu ase se wo pay yefuna wo ba 21st babies no ye tu ama bi 21st clinic no do for me kan fo na me ama brey ye tu ya de ase emfama na oboase de cancer quarters call Johnson Accra wo ho sunwane kranza tachima 21st clinic ko senye mini 0540311311 0540311311 ye koni akotu ekoko ase ye 3 eko capsules adu papa bi odi abadwa so 3 eko capsules koko master no ene di 2 koko ase odofo koko ye yade fon yade bone pa eno tino se esi poma tunu ntumi transi yi uja nan moja firi mu ba wani so wisi udwade na honam ayo hena ekoko yare fon pa odofo yenko ne ko padu papa nom eno tini mani abere na metu ondu papa edi ama wona anwumire 3 eko capsules koko master na make amfo nam di ama na nika seme wo mu ne se koko aduro bi wo ho na se wonom a wanhwe ye wuntumi ntu kwai dabi wanhwe akwa kogu anim ase ewo baasim ene se wo tenkran baasim na se wo konkran ene ye tu ka no a ye duru oduom ose meja menan ye ko anim ankokọ kono ose meja menan hwe amanfo bedwa pa odofo
sɛ yɛ pɛdu papa nom ne atumi atena basim akodi adwuma paa ne yɛ de atu cocoa ase a 3 cocoa capsules cocoa master orofo over the counter for nyina nkoto bi no mo enton entiso mfaso eno ti beko kolinaka ba dani heba misty heba happy dank ubenya 3 cocoa capsules cocoa master ne bi ato 0546107107 0546107107 Kitima Heba Center eye kitima na yeka infections na nemsa yade no o kitima utumi fa ne fichire kitima wo nduro pa orofo hypertension na liver no ho na aka na ye orofo osanu hawu asthma no home enkoye na kitima asem kan cho se sa asthma no ade bi aka Africa twa wo home no se wa mepadu papa bi amfa ntu ase eye bibiduro na se efiri hu a wu ase ano no pressure no hawu bema ukonsi anu azizia no agye fibro no hawu ntuntumi enwo kitima ase brain obema wo drop a prostate no so odwonso gu so bema de so odwonso a tosen sa na akompa so ebeyowo ebu akwawu oni methodist asonda no na eben ho pe na wone twerebu akodua secondary school no na edin hwe animu yenko kitima ho na ade bia ye yade yenko na wo meyedu papa yenfa ntu ase 0246914717 0246914717 eyekitima Tabita Clinic efrewu Tabita Clinic se menkan cho se Kumase ha o wa hojo daban Sydney Junction ho na wodi ne dwuma Kumase ha o wa hojo daban Sydney Junction enuti na me pese me Tabita Clinic wo ansana de meka maka no orofo utie ne yedi Kumase ha ahojo daban Sydney Junction enkan obehu no sunwane takwa de takwa Tabita Clinic obehu no ewo ho orofo Tabita se menkan cho se home care no odasoyo sa na edba laboratory ne scanning fidi ahodo a owobi pa abibiduro so no di tu yade ase o Tabita Clinic se menkancho ye kan diabetes ni prostate na infections pa de fanfani fichire Tabita Clinic na mekanfo na media ma ho honam eyo ya duru ba bia honam etutu se ro si dwonso no enye o odwonso pii no a ejina nyoma mienu prostate no ho aka anase diabetes no eya baba be hawo ya de bayi na de ko Tabita Clinic a wontumi entu ase emfama ho orofo yen ko Tabita Clinic wo wate wose men kan tro se wo ye adwuma no pa no so ekosi anwumere no nan adwoda kosi efiada eno Tabita Clinic wo ye adwuma ade bia ye yade bia ye vankoda no obeboa ye pa ko ni asaso ama ye ho atumi ato yen ye frɛ Tabita Clinic wa homa bo so 0260196219 0260196219 Tabita Clinic na mekanfo na media amabo orofo ma me adusan efrewu adusan oba adusan bema ma me adusan se menkan kire wo se ade bia ye yade bia fa beda no wate na obetumi aboa wo hwe adusan heba wo ba ye no nidin e wo soro yi papapa esan se wo ba ye won to from da bia da ye wo beti ma me adusa enka enene na yo yekoto foforo afi ni wo ba nsuo mu afi ni awo no e wo Ghana ha na ma me adusa ba ye no abasobodi a wagye na nya asem ketwa efiri se ade bia ye koko no otimitu ase amafo obo na baso eno ti koko no de so pese ase tumi etu ntentem de a ye adusa heba mesha eni adusa heba capsules no obeka bom na wanom eni koko no na eko no yade ben na de koda ma me adusa wotumi emwa wodofo ma me adusa se watre ne nkwaban eno ti no brei ba bia na so ye wo bia no okwa sedi osi esefo ewo Kumase no okonkran nyina saa no obesefo wo efrise o nipa ho adagye pa adusa heba se menka cho se na nwumire ade bia koda ne yade kwankoro bia no fa beda no obetumi atu ase ama ho Kumase mazi ma kuro ho no wo go filling station wo bewura ho ehwa no wo obemu odu papa no anwom sunwane so behu no New Town woni susu gold no na edi enhwani mu enkran La Paz yo woni Las Palmas chopper no na edi enhwani mu eben pa eno nti yenko adusa heba na ade bia ye yade bia ontu ase emfamaye 0500110115 0500110115 mami adusa ne se menka nchiro sa nyumere wobo heba and medical research center odofo wobo heba no dokota kokko no
said you see kwa woni pa ho adagye no enya asem ketewa kura baabi wo na kwa doctor no ana nurse fo no wo hwe wani mu na so obo heba in medical research center no wo wadagye manipa esan research no odoso no hu baabi yade ne wo ento wo nipa ho abotre no wo nipa ho adagye obo heba mi ankasa mako miamia menkyere wam anya asem ketewa yade bibre bia da yemfa kodan wo bo wo do to afidie ne so no wo de ne namoa no hu baabi yade ne wo oduru anu atworo obema ho aduru oduru anu atworo obo heba and medical research center adia wo ye no anya asem ketewa kra orofo yare bibre bia da wo do to afidie ne so efiri so mo mfidie ankasa anya asem ketewa kumase ha wo adoa to adumanu wone sofo ma medokro no edi enhwanimu adoa to adumanu one sof ma me dokro no na edi enhwanimu wode heba betesa badwa so a sabre ade yesisi yade etu ase enam san yade so edu ase eno na kwasi broni ni koto obi no say I need some of the odin bitters orofo yen kope bi wate or the prekasa pada na badwa so immune booster dropper mojawe anemia dropper apemfo no konkoto prekasa pada said ye beya wono no bia wa wo so no obetumi anya moja na ne watumi awo kama no wo afa ne ho afa ne ba said ye wadani ko wo yi orofo say ye ko wo heba and medical research center ya fom kwayo ye mfre wa homa wi so 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center ado to adumanu fa kwa of mame dokum no wono ho pepepe na obehu wo mu anya asem ketewa krede ye kwa kuyanim yanim ten weni Sompa Asem Mpe Nipa no asantema giatum de be na akoba odani na tumi awo papa ntimude ni koduru ye no ehefo na mutumi nya odo pepa sade ede ne koye yedin koye no o bisa se yedin free so ameko na mode ne kro no me ametwe ene sister baako ela ekano ame yedin koye ne mom no mantamfo no so nyina gi twi ebai ebeboae ka be manhwe mfonyini ne to so mantam ofo no nyina gi twi yenhwe mfonyini no said ye nipa esidi no etna ka ni mu akono na efe papa yi ba bi on so nurse ni ebeboae pa on kra na ko fa gloves ehye ne sabaya obi hohro ne na sede yi atala na ehye no se bi na tare na efi pa obetsi santale ne nyina na adofo no MC amonfa mfonyini ne to so sister mother sister Evelyn on the ton of video center hono ono omunyina sama me no ne baba ko be fe ne doctor ebla ma me ne betena obe 2 weeks ago no omna ne feed no dokno anopa anumle awia anumle sa 2 weeks wona wo da TV no so no yes high confanoche wono oko confanoche no oso mprimo obi anso no mu aje se wonko a na metimi so no mu o nyame ayade mo tamu a mo de ne ko hospital ho no eno na mo mfanto so ma command ye no MC a hanu ye he hanu ye so amebla ha be ohwe container bi a ejina esi right ho no na ho na woda no animu pe animu ho na no woda container ni ma na abonten ho no woda na wonya ntoma kata ne ho ne ntoma ba ko pe na bonum ye yiye we no sister bi na sister mother na de sa atale ni dukui e ba na ye de share no na ni nua ba ko se fe no na me ka se ni nua e fe no ata on na mze o ye nurse ni no onu na nso be de gloves share ne sa obeyi odwale no na se o change ni tare na wono ho de ne ma share na imani so de ko konfanoche okay ya asem ya asem papa omo yade mo hu se nipa hu hia aso ye he uhwe TV no so no hono a tamu amode ne ko hospital no a ko hospital mi na me hye hoite sata mo nyina na awo aka no sata mi na awo na aka no na awo na aka na ti ne se ye rush sata so ne nsuo amuna ti ne se social welfare for no so ba nsuo nti no na mo woni ma bia delay sata ma mo de ne ko na abosai no pabe 6:30 anache sa awon kan entem I want kan entem na I will say we say obetina ho sa no be ka 3 days me tu kwa me do Monday ti Monday na me bedru ye no na oni ho na oni area ho
ana mebusa na se ye ne mpenfo akasa ma mo afrem se memla ne me fa no ko hospital na oba na owe no mo se be 2 days 3 days no nyina obi an hu ba bi afa ti sister bi na be ka kire me se ohu so ne nam poti ane CPC hono be bi crofrum ai enti ade chi ya me ne madam fu bi e fa no akosi me ne nyina akọ area ho ko hwehwe ne yan hu no ana me san bai enti me dawo around 6:30 no bobo me dem say ma me na saba bodam ni no wasaba sana awona kan enti na me say ha no try ba bia no wote no no amamfo ne timi ye ne mo enti na me say ohun say ho na obetena be boa no enti wasaba na chi betena ho no enti ebo 6 no benya ne me no na me ko hwe se ne si we su ye hia ho no na ha ba bia sister na gloves share sana ona e fe no ona ye nurse ni no o nyame nhira no na oyi ne ma won hu ni nyina na ne sister mother no so de ntare ne duku ne yi ba ya ye de share no se dia na asie se dia si ne se ye pe na kira kwan ye pe na busuafo ko se ma me ne de wawo o konfo na chi sisi am no ka se ye liba wall ena le ba no so eda children so woni ma me ne da ho bodani no bodani ne da ho sebe bodani no otimi se hande na waye week no able na wono wawo awie no nyanwe hano no nyanwe na wona kanti no da hono nyanwe chese de wawo kama enti awo konfo no che but awo konfo no che yenyanyi no ese no mpenfo de ne megu akwam se mpesa mo de ko psychiatric psychiatric center hono maame no no mo hwe na adwene no mo hwe se o betimi ayi bibi de abo na adwene na sana onie ono ani wo ba tuntum to bomu be oye ne type of a dam no onye keka na onye keka ne mom no o type bi se so o like onimu na pese so no mu a o man so ni mu so no ni de na what's your friend say akuya atanga dinya odi mai no ye nim ni krum asat now eno tie besre se akuya atanga se na busuafo ehwe Sompa TV ya ye besre se omo hwe se omo beba na nyina yakọ konfo no yas sabia wo na enkope na kira kwan na no mde ni be kofie a omde na kofie kuya tanga na da TV no so no oso oboni krom din se hin no fire so fi boga o baby anya san so a se na busuafo bi okuma se ha omyehwe kwampa ye betumi ayedan aboa akuya tanga because said the music can de wabodam de but ne dam no gentle kakra wo o study say omuhwe ni ya it say even onyanlono no ma obaye kama ba sa no de na social welfare fo aka social welfare for no mabo mo modern pa so am social welfare na conference social welfare omuti ye de yini ko to mo nim no omutu anamo na no kwenya me nim ni social welfare for no omuhia akade che se ne mani ho omo de okaka kire omo a ombeba but to say bia mama we da wosisi ai no so me kwa na media konya basa oh I see but obia ni wono mo a social welfare no sika na ho no mo a o call be mo say e bia fato adwane koma no but omo de omo betimi e bia just people work na say kwa so omo strike entino ene mani nkoyi na momode na ekono nyoma a wo no abanka anahefo ne fa aka no social welfare for na na elisa adwuma no na so bre ko dru conference ho no satan make us so ni todo munya mai no doctors no nurses no me ati ase oni bibia o de ba be o ya ba nipa ye Ghana na me kwa ka so omo de omo nya na penifo wa chire ba so stay omo se da bibia ni ho so ti na ye hu na busuafo na adwene so nya ye o ma be ni me delay entino chire na doctor ba ko ya de pa ma mutime musa ne di oba na o hwe condition na ma me no mu se mo ko fa padem la mo ko fa wemla asa na mo ko yi sa ne manaba so later na o mo je na wo no social welfare for so ba no o chire ne ma mo ko fa ne ma ni na ye den e de bai ba sa mo ba positive amane ye ba positive amane ye ne ye kwaji extract every dopsu e wo swame
Okay, police extract. Yes. Okay. Okay. Oh, still no yembo konfano chief na baso. Oh my idea. Oh my idea. Oh my idea. Social welfare konfano chief. Wo ba na bema. Oh bema. Bema. MC akola no amfa na to so me hwe na ho fe. Oh bema pa, wan ko hospital da, wan mo do da. Antenatal care bi ani. Better musu at. Mo fa akoda na to so. Ya asemu na obi pekete pa bi di akoda ya to so ekwa bi so. Nyankopon oye ne nyoma bi a wonte na se. Wonte na se. MC a ho na o. Kevin fa akola na to so. Bema kama. Yeah. Na entare we nyina munya ne hende hye no. Entare we no amanfo na di bi bai. Na enekra me no kasai. Sister bi wo so ame. Ne papa e fere Jamusa. Papa na oji susu no. Jamusa. Ne ba wotonton krankra ne ma bi wo so ame. Okay. Ne waye ya do e pa. Okay. Ma ye ne ma. Na mame pani bi so ton bidio Casablanca enche ho na anse ne ba firimu ya sama me no so ma enema okay wa ya de ti e de ni nyina koma social welfare for no na just say akodai mo de ne betro atanga na da bi akra ne de afa ne ya dwene ho se mo won na da bai e fa ne kwaku de but se ukwada ne wo no ana se ne mame de atanga de ene kwaku atanga de ya fa ne to kwaku atanga Asem Asem kese pa. Eti say dia na pese wo kan. Say abusuafo no nurses no. Omo say ye momodia ne hwe na abusuafo no. Na omo timi ba, ebetimi aboa me na Psychiatric hospital no. Ne ya hwese ebetimi aboa na asa ne yade a. Nti say na abusuafo no chire kwa ne hwehwe. Na akwada no social welfare so ahwe no. Akwada the social welfare o social welfare for nsem sisi. Wo free confirm no che ho. On free ho no oda so ho a. Okay. Eroti mo fa atanga picture no to so na abusuafo de besere mo a mo mienhwe na yempa na abusuafo sanse Sompa Asem Mpe Nipa no ye kwabam ye tre ntino ye kan ye sia ye yo eroti utumi se nyame ya doma wo kina da no da bia meta kan obi yira sa no a ntoma owi ankoto no na wo se ye hunu no eroti maame atanga ne da so no se bia ku se bia nyado ne ho ofeda TV no so sa no ofitia se one wo kasa emfa kwam na je se kwa bi so wabodam na nso so obi a wo modam betumi akọ awo so obebre pa na nso ya antenata ka wanko bi na nso so hwede nyame atumi aye eroti ebesra busuafo so mo kuma se ha se asanteme ma bi kura no mbisaaye na so mo boga ombehunu TV so ayesra mo a omo mienhwe na yempe na kira kwan na yekofa no ne yekohwe na yaresa wo hwe se de osi ayedin no a wabodam de batam se de bibi kanu a obetumi asa bankwam menka no sa na ne kunu so wase ne kunu ya santini ebesese ne kunu so ehunu wase ne kunu ya santini na mwantimi anka baby potia no ote ya anka baby potia no ote so obi won mo a na owale no tam oware no na ya leni ne ho nti yare ne ba sa wa dwane ba sa na ma ibi kwana ne omuso hwehwe no omuso nim baby a obepi ente bia na se obi nim baby a sa ma me ata anokwasem abro pa omuso ye mo na ehu okay na chese atanga ni nyina ne tintini tetiam na nyina se ye penabusuafo na empukura no sa maami we wo ho ka metro challenge ama wo mo pa wo se ka komami muwa wo mo paye funu dia wo a emma no wo komami we muwa bompa yegu atade bi so anase sika bi na betu dia koboa no konfa no chia ya wo se nyakopo bi osoro fence de ma Panipa yema pana members no trase maami atanga asemo enuti maami atanga a wo da TV suyi sebia ku sebia nyado na adwunim eka no menka ne sa wabodam na nso so wawo afa ne ho afa ne ba wo konfa no chia ya aban asabia bema to bum enya asem ketwa the nation zanka ya running am poncho ni pe bia wotie na onye obi akase
agya sɛ wɔdwo so a wɔtie dwumadie sɛ awurade nhyira de ma no sɛ ɔnka ne ho na mpaboafo a wɔdwo so nyinaa ɔmfa agya sɛ so na ɔnhyira wɔ bia ya nkɔmmɔntɔm bi a awerɛho sɛ bi obi bɛyare sei na obenya obi ɔne ne bɛda wonya ne ɔne ne ɔbɛhwɛ no na bɛyɛ ntimi nomoscopy because adanse ankyerɛ sɛ ihu no na wɔnyem bra na wabɔdam ɛna later ɔbɛnyem yɛ nti sɛ bi ɔne bɛma no ti fie nyinsia ne baya na yale ne fa mu bae ɛna ɔde ahwe mu abɛduru ne yenim nti ko bremu obi ɔwɔ nkyɛn sɛ ebi asaafo ni bia na ɛsɛ nkɔmɔ no yɛne no ɛne ne ye nti yenim ana sɛ wɔnyem ebituma ba so ɔne bɛma te nyinsia no kura ba nyinsia bɛ de ama ne bebre na ɛba obi nyinsia ntimi ba ne so ɔbɛwo bɛ yo nsin dada mu biem obi ebetuma kose ya nti ni ayɛbɛka nyinaa ne sɛ abusua bi tie adɔfo bi tie wɔ mantɛmo efia wo firim abusua wo firim na wo nim sɛ sister ya na wo nyinaa akɔmwa sɛ ne ayɛ brandi kaka bi kura abusua pɛ no ɔmo hunu sɛ de daa nkɔfo de bi bae na no maami bɛtena no sɛ ne ba bɛ ma afirifie wɔ pɛ no ti sɛ aba bɛ ma we no problem bi sɛ na ɔde nama obi nim ti abusua na ma yɛnte ne nka ti abusua no mumba no mo se ne yɛ ne nnɛte me na na me yere no ɔyale firifie no wɔnyem de a ɛhɔ ne betuma di nkɔmɔ no sɛ bia opie ne dam mu no ɛna obi adaada ne de ade a ɛne aduru ayɛ ne sɛ yi ba saa me yɛ nya hu saa de ɛfa ne sɛ bia condition no wo ɔde pie firifie ti ne ayɛ sere nyina ne sɛ kɔfoɔ nkɔyɛ mmoa na yɛ kasa yɛ akosisi ɛbɛpɔn no ɛkɔ bi mmra edi adanse sɛ abusua ne nie na yɛhwɛ no kora yɛn nsa kan ade a yɛda nyame ase na nka de enhyira abrɛ obi a na adɔfoɔ no matena wo man ntɛmo timi hunu sɛ ababa wɔ nim na ni ayɛ ne yɛ mmoa no bi sɛ na adwene nyɛ no awurade nhyira mo titiri papa yɛ ɔbɛtena ha ɔne nurse ni a wakyerɛ sɛ nurse su ɛwɔ ne mu sei na yɛ na mepɛ sɛ aban ne hwɛ we sei na nko apagya no ama ne senior nurse bi wɔ baabi kora firi sɛ ne wɔn mɔda mu mpo kɔda yaresabea wa sɛdeɛ nursefoɔ na agyimi ne sitiatia no bi wɔn mɔdam kɔda yaresabea sɛdeɛ nursefoɔ na sɛbe wɔn tiri ni wɔ no ebesi ayɛ wɔ no asɛ wunye nipa unless later wa bɛhunu sɛ wɔn yɛ frɛ wasomasi ansan na ɔde ani die bi ama wɔn no na obi akɔ ne nursing school ti ne fie na wate sɛ so obi abɔdam one wɔn ntumi nware saa sent bɛwɔ ne ho na ne nyina wo passion sɛ wohwɛ video no yɛ na ni agye so no na atima kosiesie ne ho saa no wo yɛbɛkom gra na aban postu no akosku na yɛbɛkom gra na aban postu no ediso mpako akyire meka gye excellency John Dramani Mama ɛne Asante Regional Minister me am wo faase friends am akohene meka gye sɛ ne die kwan so sɛ picture we nko ade wo nya omra Sompa TV magye no hwɛ ababa nsa aban ma na adwuma o ma na adwuma aban so ama na adwuma na ba bi oda no ntu ni post because we owa akoma pa ya de treat nipa we na kye sɛ na wo ye mu no no ye nurse ni e wo so oba wi ase behwe nkofo uma we post a nya wagi mi mpo no besua sɛ ene ye meso nya bibi ye good na kyena meso ye mfa me nkɔhye ba bia boa ɛno so to won gidie mmom timi ye adwuma no sɛ de se fata ndi ababa we nko ade mesre His Excellency future president amoakohene a wa Asante Regional Minister ofirima mpon sɛ wontie ne wofa na baba we nko ade onyama me nsanka video sɛ wabɔ na ba so wa promote no anase onya adwuma ya me afa na adwuma ne be ye nhire bedi na chi ne be ye nkai dum so de amon no a yaw ensema wa chi dɔso ne ntine ye be bɔ ntɔfa sa na ye de asi ha de amon mo na ye nsire awurade so be ma ye ho abusua na bibia nkotote so police ni bi kɔkye am robbers ye bɔ na ba so police ni ba be samba kaya a check akra ɛsɛ friend ho tanga o sɛ ho bi sa che ye bɔ na ba so ti nipa bi se no nurse ti sɛ de na kwaku kan o ba kura na bi a ye fa ne to payroll so to person fight now ya nipa bon nipa bon chen bibia especially oba sabe na dwemu kan kakra o kasa no ho a onfi onko dware kura na ayasem na akoba sa no me de bia me kam se nurse ni bia wo ya ahia bia na ne ja nurse ni di minimum bon wo nurse ni bia wo ya ahia e ka ahia wo ese ade tantan ye otan ese wo Mpe Nipa bia wo kosa situation bi na ese wo pampam nipa na ne ja nurse no menye we ene mi hu nurse mu nurse eya ababa wa we ovohwe edru me bia wa ira na se wa unua ana wa bibi kro na etife no so ko situation bi ma de ma nipa wa wieye ya na ha adwen no
sebe obeje authority egu ho sebe prejudice obeye no ma bi emfata yentimi especially Ghana yentimi kra etide bia no ya na brabo hyase no ya na enye den se awieye no enye saa o se awieye no emu nsem no because sata ma awieye no ntimi nsore enkoja wonan awieye no ntimi nsore enye hwe enoma emfata nko na obeye sata na ka bibia ye hwe enye ye nipa so nye sabi abo na akase okunawe eti awieye no ya na no den eti kodu se nipa o situation bi mu se ya ne wo bitimi gina no help na sa nipa se ebo na baso bagana ya baso bode ana e one way we aye kan enka ne kura se we abrochira sabi akura na waba no sabi akura na omo dam na wi asa reho obi kuta sika pempem o pebi dia to ne na so nya kwakuna me catch us story we no ede bata reho so hu obi kuta sika pempem pa wo pebi dia to ne na so nanka wa yen baby careful so nya wa twa sika twa so nya re ye woni pa bi won so a sabi ne dwonso kwa botra na wakwakowo nemo ye beka ne se saade we obi apewo hwan na foro no eye dan ya nipa na foro ababa we ne nyeme ye na obehwem kura ne de oforo no so ne nyeme kwa so no sebe na hwenya papa ye wa bodamfo mema omudi mapa mudi omunwonko abodamfo pa oh ye kromu a abodamfo no bu ha na dwe different o obi de enhye da moda ani da ho obekwa ko twa sika to confirm no head abodam to so man abodamfo ma no me ni tikaka na omu papa na fie no wa papa samro ho enya wiagede na bodam bi na nam ho ya mu mahwe wiagede no de na kuntu ho na nyonko bodam ni bobi man heavy pa ona na nyinsa akra no he ye ni anwa kasapa na ho ye ne wo fox fm wokote no nyame nko amese wo de aboa wo paaye no se ye mfa de bama no nti we abai we de sebe kwehye gu Samaritan na papa ya betra no wakasa ena busuan so ye besre se mu bibia dwemu kan so a edrume bi wo a special dambo bi ya na oba dambo de edrume bi a ofosu ya wo oba dambo ya because one obehu oba bi na sebe atefo mfanje mo didi obehu oba bi sebe ontwa abra na ho so ko Nyankopon ho mantena si o sanko bade nko boda manka sanka bra bibia nka wa nka nko watwa ma no system so ya adwuma sanity oba bi wo ha sebe wa bodam na nso ontwa bra obehwe na sebe wa ba na nsem basa ni nyina no ntie besre so obi bi ekọ sa situation bi se sre mu a mo hwe ne mu a munnim picture mo moden animani ya ne we de wamfa ka ne baaye wankofa sebe wankopira obi wode akora na aba etise modisha kwa bodam Nyankopon ya aduma mo nya ba ko a obesi na nan amamo na mo mefa akora na we yeyi ni kora na emusa se mfa de ne ko Ghana ye he de si na bia sesebe mpredua sa bibi se ye de ne kwa oba tutu kama wa hye na yi ayi ma omokwo wo we fresh e ma che abatan che ne tare ni nyina mde man ko fa no che we friend net e ma ne ko wa na ye hye on we se anka ncho sesebe na dwum ha na obedai enso sebe wa wo afa ne ba obi su wo sika ko wo ye twa no but we wa wafa ne ba eti ebesre etiefo ne omo bibi ni ababa we so mu tie we de TV so Sompa kwa chepa madaroma momo de na muntu anamo na mo mehwe mo de hye no na sabi yeyi na akono efie bem ne de ne ko sabi prejudice eni manimu ya na mpanifo e wo kru mu ade wo kase wo kan de beche nanso ye ke beda so ne mpanifo atu anamo a ke beda ase kwagu yanku yanim okay enuti said ye maami atanga edda TV so yi edda ya wufre busuem edda ya busuan ni kumase akora no a se oso ofri bogatanga akora no TV ne duru ho ye besre se busuan nhwe na wo momra na se edwe be ko psychiatric yemfo no ko na akoda no so no yenhwe ne yempa baabi papa bi emfa no enko ya uzanka papa ba no so tanga ba fie no wa chechiri bibi ye ko bi mhwe gold egumu no emse fie kana busu afo na badada komadu hadada ya komba baje komadu hadada ada sa ye pede ade wo ka papa ba no so agudi bi komma ba tuwe do momra na nipa chensika tuwe do nipa na bantu momra enoti ababa watanga wona da TV no so ye besere busua no so omu kumase so omu kurum sanse onye ayi asantini we sirimni amso ye frafreni
ko frafra kasa na obi beka kire no a ma ye hu ne din na bio soso no ye beko bi yen kono kwa enkankane akoda no na meka ze me true challenge dia ma wo mo akomo pa wo no omo ani abre omo pa wo no omo nunum nduru no ka meka kire omo se nkoda nta ade kura na abeto ana sika bi kura na abebom pa ye guso me dia koma tanga na empo ye dia hwe no no kura akopenta ade bi ama no ya pempa bo bi mi ahye na ne ba no soso ya ye ni yi a mi wo gidie se sa papa we no wo se Nyankopon etene de hwe etitititi akwankyere bi wo etia na ya ni nipa ye mfia ni enhwe bompa ye guso sa akoda yi me manatade ahye ene ti grupo twedi apoi se me ma akoda we ya tade ahye no ma me so ye funu bi na me so me amfa musika nto atade ahye me ba etitititi eno ti ababa watanga ne da so no ye na kofo no chefo na se o ma yade ene so ame ba bi akoda okotra ye na omo ma na dwane di omo kire odode ma ne bedo omo nyina ase na wo tietiem se awo aka no kora no omo anten no omo achi amfa nhwe no ye beda omo ase ewo sa akwa no so enti panipa ye de mpa bo ta akire ye bibia homa no se bibi ka obi akoma se ntade afam ene sa anwoma no a obete enka wate nyame hira ho ene omo a omo so eye nyame dwuma de ma baba wo ye ko computer so dwedi asentwechirichi baako de akire ye obi ka kira santema obi kira santema na anwumire we ni Sompa Asem Mpe Nipa no ye ko computer so dwedi emrazisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketua wo mu ji international awards agodo wo mu ji local awards agodo na anu so na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene be so yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me nanu me decide kwa so kwa buchu. Kwaku, afraid of me beko. Me kata krani. Any me ma connection man for den ko for secret gani no nya tell di musan. Oh, Express Group adornment. According to IF4, episode to kwan kosiandia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit in Soa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More person to Kwankoye Jumans, bits me the Wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwanko Kumasi, Asafule by roundabout Hwa, Akanso, Omuoka Nation First Light, Tama Omuo Community 18, Lashobi Girl Filling Station. For more Ahmad Shofo 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bonya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Challenge always
always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your banana trase na daje ni poso kwa we ni so passe Nipa no we aha na oba ahoto etimba wa brabom madika aka kire wiase manyina se sisi semapo menteme ho ase fa beda so passe Nipa ti kada che memo akwaba ya je openi empom te sen nyame adom udin de sen pa che frem Osei Peter Osei Peter free hina baye me pa so be free Asante Mampon aye free klubi yonso agroja mase yonso Asante Mampon passion yonso passion wakosam ni say de beda so passe Nipa passe enko moa me pa so makosam ni say na menem mamlete na no bi ye adwuma wono oye enwo ntina me ko school eskani fi papa ni bi ma me di bi ntemi yana na mfo so so no ma me na netie passion no ma me netie no wadi mfie sen me passion na me wo 20 years enya say we are say de obi ne ma me netre na aka say na me ne ma me na netie de na okay tim me wo ma me chen sa na me ka no na me passion me pese me so me ko school nti ma me no oya enwo no eja wasire obi ba ne konu na abema no ye frɛ ma me no ye nwo no sen passion o de Janet nti e wo yonso passion nti o ha no obi hu me na me so pese me ko school nti me sika ma me di papa ndi ma me ni mom ne be hu passion anana ko hu ma me passion me ko hu ma me no wo na ko hu ma me no passion na wo su ma me ne be hu wo na o no opo obi amanenu abena ma no nti na me ko hu no se me pese me ko school nti me pese me force say me sika ko school nti e hwa me ko hu no so ono ko wonyo bi mani nu ma no se maka de a wate e kwa nwa na wo ko kire me nti wo kire me minu abena me de ahwede ne free me hu na wo tanu passion me tanu na se dana wo ko ye no a passion da bi me tanu a no tua wo kama passion am ko school kama na ko school we me passion yo so ha DSS ani wo di 20 years na ko GHS passion se me ni abre se me ko school se no ko school ntem passion da bi nem se skini fienti master school ntem timinu abena ma hu de yeye na mfiri soro ho e bobo ho enu anu no mitimi nya hwe wo di atwede na aka be no ho passion na wo tai mitanu passion wo ne ye adwuma ebresai passion me kan eni kesi na si ya 15 years ni me ne se wo ne maame no ye adwuma no e free brebei na go di atwede ne kota be no ho a utimi bo fom passion be 2 years wo ne ye adwuma 2 years passion no otua wo kasai passion no ache ti because 56 days ka anase 1000 cities ne yesika emame 1000 ni bi passion na di obeka 1000 yesika kasi o na ne ntam te sei passion ne ntam ya kama na anu abena ho na ne besesa kofi me passion no de bopa e ma pa fo ne besesa tu di onu wi a wanu awie passion na hefo ne boa no me passion wono ne ne ma na yedi machi nti me nu anu mo sesa e boa no case ni si ya no kra ne man ne hu me bopotam me e de me kofi asa ne de ko hospital said ya so kan say wo de atwede fo no de na ya ye betena na me passion ba so na nye betripi se me kurase ni kakro me metia wo me kurase ti said ya so de atwede ta ho no e ya ba di be 5 years ya ontumi ka so de atwede ko ta ho sa e tu te hwe ye no de na si ye passion min swale nante nti omre bo ma bomo efiri ewuram wo ba afie ene yesare me ekọ hospital ewo Asante apa
nti Monday na doctor be hwe me Saturday Sunday na doctor be hwe ayalefo na wie kofi nti na ka e wo mo a nurses fo na wo ho no wo me na ma me first aid eno mo ka se ahane de omuntimi enhwe me sisi anim koji na mpa han ka e de metum mintimi nante mintimi hwe me da ka anim eso omo do ko mampon anom do ba kuma se direct omo twa mu de ba kuma se direct jin me yede se obi a wo won mintimi ntaka nti bu seat na me da yo ka anim na me ko jin e ko hwe me ko for emergency ho ne me ko yi no so me ko daw e ho no mama doctor fo e be hwe me o mo hwe me a dru na watch me ensa ben 11 o'clock ana mo frɛ me ka kyerɛ me sɛ se o mo jempa no ama obi nti betimi a na wo ho atɔ parce que me ho ntɔ me ntimi nya hwe adenti no mo jempa na ama obi o mo se mpa na short na de na omo twotwo no obi mana na mu ntimi ntɔ ano mo ka so me o saju bi na mu ntimi mu nisika ana se de benti na wo ho ntɔ wo ne ye mpa ma obi me ba so o mo anka nkyerɛ me se o me twɛme asɛm we de me wi ase tie so obi yade pa ne ho ntɔ no ne mpa wo da so ne ye hwa yade no a anya hunhun mu yade ne ye betumi ahwɛ no yesi yon Sompa no so no obi meda so we ya asem foforo me basisi a orofo yen called Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital mutieni ye Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital orofo sa hospital we no a me boni din de sa no omunim de papa enya asem ketwa na wono ana di Donek Herbal Mixture abadwa so Donek Herbal Mixture ababa mema aduro abama mema papa sa Donek Herbal Mixture no abama mema papa eduro ba bia bema wo sabia ku sabia nya ado ne bema entumi so de yie na esode kura no ne brem no enyefe rofo ne tenten yo ni mudin no ya na enye yie o orofo sa Donek Herbal Mixture no immune booster aduro papa enya asem ketwa osisi yo ya sa branti yo kan sisi ya de ko hia Donek Herbal Mixture na atretre nyoma pa honam ya aduro pa ani Donek orofo sede wa adwen no esi ekono se onum Donek no bia ebema wa adwen na akọ kama amanyoma so akonkan pa sede mogya no so dia furusane ewo nipadua no Donek ebeboa wo ehu behia so bekọ akonya bi ebeboa papa wa konya so nyina so orofo wo dwonso dudu sede wo si dwonso anadwo no anu odin papa enti Donek Herbal Mixture na make for nam dia ma ho saduro we na Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital wodi abadwa so ba bia tonro tunro ewo manka na biada okwa ubenya bi orofo kumase sunwane enkran okwa ubenya bi dunkwa onofe okwa benya bi woboase nyina da okwa ubenya Donek na eduru papa yi bi na uba kumase hade a kolinaka ba Misty Herbal Apidank Ozons Dani Herbal the Yaw Pharmacy nyina da ubenya bi N&A Herbal Mixture and wo pataze ho nyina ubenya bi yenko sunwane so a Green Line Pharmacy and a Cap Pharmacy Mose Pharmacy ubenya bi ho ye konkran so a o kanshi drugging enye na eno na mekanfo nam dia ma wo e Donek Herbal Mixture ene ye kanfo na dia ma e memma drupa eno nti e memma no se mo nyoma no mu enye den no enkwamwa no so wonye den no ye kanfo adupa papa Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital adupa papa odi abadwa so Donek Herbal Mixture no eboa memma papa orofo se wa from kwan na pa biato a FG number we ne ye kire oba bia okwa obenya biato na so dia komiemia onkyere wam Donek Herbal Mixture ene ne anwumiri abetodwa so a omanfo pinu a pa kire kwan no nya bi ato 0246 727 677 0246 727 677 and 0249 208 259 0249 208 259 and 0575 215 505 0575 215 501 Donek Herbal Mixture and I make come for nam diamo member dropa dank efrew dank natural health care complex wo frew pachi number 2 ho na dank wo dank se men kan kire say
atie bia ye yade bo yade bia fabra danka so ye efrise owo mfidie papa wo de behwe ni padua no na ode adu papa kan etete orofo enam san yade pa de eno ena dank wo ye very specialist e wo ho pa ye ko dank aso ye e wo pachi number 2 woni city life abri school no ena be ho pa wo kira da dank ye adwuma wo ba kumase monten so edi e wa ba beje e ya hutofie e ye dank no na boso body ne ye mefe wo na hwo mo ya de ma ase tu ye no omo ena de hutofie no e de ato no ye ko dank wo e wo pachi number 2 ya fom kwan ye fra homa we so 0244017556 0244017556 and now 0266593330 0266593330 dank ya so ye na ye kono orofo ye petit papa ni ahwa Asem Mpe Nipa o ye petit papa ni ahwa Oforisuo Aboagye Omunazamwane Ovalumba o ye kwantabisa baba so bi o sa ena kokose jiflecha so basu bi o e TV papa ena je se wo page la kwaito Samsung LG ana Philips eno na make catch o se obanu su papa na watumi de aduane ahye fridge papa mu so dia ya American fridge ena make am fonam dia ma kofa ba ne hwan Osborge Enterprise ena okofa sa anwoma we e ba ye Osborge se make catch o se Samsung LG any Philips TV o de ba ye no o de free UK a hotel fridge a hotel TV kwa a hotel die TV die obi okura wonka no empa no beka no say TV die obone baby eno ti TV o die every UK abruchi be maba no ho odin papa sa na twe no na ukọ American fridge no so a ho enye hwe ho odin papa na eno ti na Osborge Enterprise wono die Ghana fo ni momu eno sika ho odene enti on fa de fon en family ni kuruma for debi eno to the TV papa ne ho odene ni fridge papa ena de abadwa so ye ko abu akwa wona twere bu abko bi second SJHS no ena edi enhwani mu ye ko Dr. Mensa afam ho so Astam wona tasi rank no eno so ena wokwa ubehu Osborge Enterprise yakope fridge papa ni pe fridge papa ebe boy kama 0277788845 0277788845 and now 0244363663 0244363663 and now 0242026375 0242026375 Osborge Enterprise fridge papa TV papa na ye kwa akoto enipa wokania ni wani o enipa wokania eniwani eno time culture say ya bo wani ho ban ya hwe wani yie duru ba bia mo wani nya oya nsan no akwa yansa bia da se wako fa ko me be kiro say mo hwe mani mami obomi na dachi anko ba me mekania ankodum ama wiase anya me tonto ye ko ehfa ye Top Eye Care Clinic na make am funam dia ma Top Eye Care Clinic say atie bia ye ni sembia no fabra bedano so ya akoda so ye pani bra ne hwehwe wani no so emfa ma na ye hwehwe so kura na mfum so abatoma che bi kura ba no wo quality sunglasses a wode be ma na wode ase a yi papa aduru kama wom na sa frames no so kura no ye de lens no hihye mu no orofo wode ye fepa papa eno ntino wo kanfo mo bibia se wo pese ye be screening wo ukrom ma screening ewo wadwuma mu mawo screening ewo suku mu mawo na se be hwehwe mo ni se de be ya daji ankoma be mo ni akoye mo ya orofo akonya eda ho Top Eye Care Clinic omo na ka no wo se anopa na obi ne clinic no anase obi a obeso obehwe na niwa no anopa no nwotwe kosi anwumere no onum adwada kosi fiada memne da so obeba saa na memne da no anopa no nwotwe dumienu na wapon pepepe ehfa na Top Eye Care Clinic ubehu no Ndom Hotel Ndom Hotel no ene de ehwani mu ye kan se enka ne ba bia na Sompa TV wo no ase ho pe na be Top Eye Care Clinic ye mfra wo mu na omuba beboa akwaniansas nyina so se ohia wo mu 0552292274 0552292274 Top Eye Care Clinic na me kamfo na me dia ma kama yankonko yanim yanko yanim abrante no wo se wakwa akofra be wate ahwe efri ho kono pani panti se dia be poten na yewo me pasho misisi ene meya ena meto
mentena se usisi no to passion na eba se konfuanochefo se omu yu ba force no efiri ho no omu yi wo no de aduru aka biem me passion omu yi mi no mo ka se me nko jinkesiem me nko no mo nto aso wo ho jinkesiem ne he me se me koda konfuanoche de se me ko wurum 9 no mo ko hwe mo ho no unsem sisi so mame di ho no mo na wako konfuanoche passion na me ene yese so de firi mpa ne so passion ko me wo conform agency ene o se so ho me so omu ame se me so ho na me nko wurum 9 do mo nko to so ho no hospital be na edika ko ye no edika ko Asante apa ene refer wo etu konfuanoche omu le fam tu conform agency ho nyina konfuanoche passion eti conform agency no mo ka kiro se die nduro na akom de kan won de asem no mo ka kiro nkrata be na kire se wo konfuanoche wo de nkrata bai passion mo fa krata ne to TV no so me hwe bi mo ye bi nkai producer ansem ka kiro story ba se ya ma men kai so transe because sem no bi nsisi so ma me ko se wo konfuanoche a na wo conform agency a ho nyina konfuanoche this time kura no mo ye adwuma kese se bia kusa bia nya do mo ye adwuma kese o emergency wo eche baabia eto mo ka se so de emergency empano so no enom ka se ko hifa wurum 9 di wonum na wurum 9 hifa wurum 9 ye wo di hwan D4 ne hwan me pa so na hifa wurum 9 di dwene ho bra me ba sesi a ensem bi sisi so ma me ensem bi nche den sisi so ma me orofo yenko na yenko pe Cements Vital Herbal Mixture no bi na eno ene beboa pa ne capsules no so eye adwuma na ye memma duro tatahwe pa na obemma ugina so a taskala odisi ania na wagim debi odofo e ma no mpesa akra duro ba bia osisi no yade ya bam sisie no so na yade bam ona ama fete no hwa no na bibia ya ate akofom no bem ode bo animu a sima mienu no wagim emwa kra eno ti na me kanfo se ene se wobetumi agina so peme se bema na oba jiwadi na ade twa afre miura de a Cements Vital Herbal Mixture na me kanfo na me de ama orofo se duro we ye ba ye no agidi papa ye kopa bi ne famiem ye chiri wam efri se memma duro pa duro bi e ma so timi nom na anon so Psychiatric no so ebetumi atu ase na ede ama bema wontumi enyina so no orofo Cements Vital Mixture na me kanfo na me de ama ye frɛ wo mo e wa homa bo so 0240616061 0240616061 and 0205573555 Cements Vital Herbal Mixture and I make count for na the amount rim big orofo ansa na benya sika de akura no eduru ba bia no wabrepa na so de brenim rim big with mega cash na eno no mega cash no ubedi sikapuduo na ubedi sikapuduo a with all networks no na wabo da 4 star 426 hash 6 hash star 426 star 6 hash with all networks ebema prompt message no wa select ya orofo sika kwa so na mede wo fa no sika kwa so na mede wo fa pe eno ti no se ukọ na utimi prompt ya na ukọ na select ya national lottery for ensa ene shase no libilibi no labalaba udi ya no anse omde usika ede ema wo nemom se woni fie du ngotwe a odofo ene akira emfa wasem emfa enkoso Wimbake with mega cash lucky boss na enye sika pudu ede to ho odofo yenkonye kopa bia ni bi mo bawate twitwa bi bubo bi eye bia na meka fonam de ama aponto ne abadi to ne yiyo ne nyina no eye bia ene ede yo odofo nye bia ne bia wu nye bia eni bia eye club beer ena make for na bia ma sa club beer no ye won last size adantemo ena can one enso Ghana fo agia tum papa ba bia na fofo abo ademu rofo duru ba bia wuko akokodi di kwasi adanopa bobo bitwitwa bi eye club beer obetumi atibia di obebo wedie ma se tinkom enya asem keto akora na woni fie du nwotwe obato penfo so untumi enum club beer ni bi bia eno ane club kadachie entino diamentia se papa ne se also wo konfo anoche ho
ye you Africa for emergency room na ben was signed the wako so e hono na no me mako no me ko ye no no kwai so me surgery surgery dia operation David Brofron also on your dia surgery surgery ajo ani enko anim e said wura enko anim enti na me pe first na me pe 1.10 million am da ko surgery no wona na wo pe doctor for na pe ba mi so ahwo na me say mini obia obabua minti na se matwentwen so a me na say yakoduru 58 million Asem 58 million kra no doctor safle ofro abena atehwe pasha ana se unya motor accident pasha debi udin de say ye frem Osei Wusu Peter enso krata ekura me kire se unya motor accident yo motor accident in March 2015 and sustained injuries mainly to the lumbar spinal cord no and what can was them and currently explain of low back pain na abe adan wan twa bani wom kratai say ko fo no che kratai ese usu unya accident afedi o sa say ukofro abe they say dia hina memfa me paso pana me sentra say me tra say we so nche me tra so nche kura me comment me ho ase say me fa de wo kan de amefa wo de no otima say na afedi konfo anoche omu ntwantro omu krata ni menkan ko akire eno ti na makache producers emotu na ne krata yaba ka very genuine story na kema ho ba bia me defa okofa betu manim sesi ayi a krata na e ka kire sesi a say unya accident yo tie mi ye oso akofora be what yahwe krata ye konfo anoche ho no akrachefo wo ho oso akonya mosto accident 2015 Osmana called nya problem eti abenene accident no yimba akoma me hwa anwumere be pasho maame perifon twantro ebia esikasem na ebia wo pesika emwa ka de wom ne etumi mwa aha ye twantro na de no mo twiro mu accident ye ede no mo twiro mu accident be pasho o mo say ya ni nyina ya accident nti amanfo betime hu mo aboa me adepe accident die say ya brofo betime atwro o climb palm tree and out tehwe ye yetime twro na ti accident type be car do ko pemye ana se car no ko boom enipa se ne wu o car nim paso manya accident bia banya ka accident bia ben asemo Panama Base International gbe ko konfo no chema ko nhwehwemu ne yakokuru mu akọ nhwehwemu say ya be say ya accident mentiase because mo bi wo kra no na say ye ya pd amawa die na me koka eye tietietia krata na edi adanse o konfo anoche o na ekohwewo o say di no omna kebe ya amawo watima say no no say accident a motor accident also ko furabe the nation's anchor ya emzemre no na ekona ne ma me kurate ya so about chance ne to ne babia woni ngi ehunu se motor accident na ba nanya na ebia mwa opendi o se ya be na ya be kura di ndina ko mba no chwe ko twere so motor accident na nke nkomo no ehunu babia be di afa esi ko mba no chefo na aka ebia na ja woni ma de na doctor kosi ne so awre fie na ohunu se incident no the accident ko ya bia yenim ebi nso so a wono ana akoka sa wona ha na o change na no so a no so yenim entingo woni betuma di bi ya unless ya kokko no chiwo na o ma kire se bia bi se ne siye ni ehunu ade courage na so pa ni ehunu se ne ne ono ana de tro na sebita fracture mpapa se wo kokuma se na so fo nkran ya lolo fe ne doso na nke ehunu ngoma e be di a kire no asede are na ko emi no yentimi hunu no kore ni ehunu komfa no chefo no kore ni ntino ebe man komuni di ayedene me di ende me be konkon ha na ye kohoba na o mo kire se oba na o sisi na aye no enya evidence bi e kire sa ana se no no abeka no kore se
ebi a na ya accident na bi a pressure na ya wa me ko na me di nkon kra na me rafi me ho a e betima hunu to be a pains tim ma nipa kasa se ne wabodam eno nso so wo ba antimancy pini de odi nkon na ho ba bi ade be fa nti no me de besia na e hunu mu yi a e hunu se de besia di nkon okay ya semo Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa fo mo ye mo do Asem no Asem Mpe Nipa kwa ku said no de said ni husika o na ye bepe o ora ni yagobo vojo onje no ma bi se no mama cha audi fo ata Japan okay asema na ye kan afa nurse no din komo bi nurse ni no de wo hwa baba maame no wo she green kura se mane homa audi fo ata Japan wa ye odi obi aba na ewi a nipa no de ase no by nurse ni no so ne number umi hu number no okay and number ni bedru ba bia mamu aba okay odi fo Japan ata Japan samre wote e TV hu ehwe den be bia wo bia ba kuda chese nurse no so hwe mu o ye good samaritan oh ye good samaritan he nurse fo no bi se bia ku se benya no se de o mu si hwini bon wo mu kire wo mu no se makasa me se nurse ni wo ya hia enkoye nurse adwuma ana even doctor wherever they will be or ye hospital bia no wo ya hia menko because intina nurse fo ni bi any doctors ni bi no omuntimi omukasa che nipa ni how ya na unse nipa ye ho ahomete oh yeah fasha wadwum sa nipa ho even wa akra wo makra na no mo fie no ebi ho ahomete eti se wo hwehwu se ade na wo kwakoye no emmoa wa nurse adwuma menko ho kra eti nurse ne bona baso ya de na eno no na baso bode ne ne odifu ata Japan o TV ho tie okay minim papa ndo otimi ye nyame hya ne pa ya do nurse fo de mama ncha Modesta oh no ye Modesta no ye Modesta ye kaza se Modesta so beti nurse ne nka Modesta na kwaku yan kan kire obi bia se kana koma se obeboa baba wano oh yeah de wabodam no ene ne ba no a ekwan da fom and obi nso bio ne clinic na opesa baba o ne bia ne situation baby o ne nkoye na obeboa na okay eti metwe ne ba o baba o se obi clinic no wo ho a ebeboa nyame beboa enwa be ma yasemi kwaku ayaw eni ahia fo we mu na baba na mpese be mesebusa na kakra obani mpacho wanya accident motor accident penyen kan kwe wanya bi pen wunya accident bi ada pasho de bi di yesi atra huntimi transi na ya be pasho abe na ukonu de ade nkwan ana me pasho mo le yenwo no mo de yenwo ye de yenwo wafu bi pen pasho ya wan tianwe pasho de bi na ye de na we de otere sa me pasho me hunu kwan mfa so be bofo ube si for manase be bo ho be bo tia okay na wo kɔ na wonnom bibia pasho de bi okay say Asem when etimi ba because ye ni mo bi akɔ hospital na yakofo obi fo da mom ni ama bibi atimi si ana obi nso timi twro obi din na akoye nsem bebre etimi mixe ko Ghana hankwa na kokoto a ese doctor ira nti omi wenya me nwanwa e wo kwan bi so because ampa obi betima kɔ minya motor accident ana me frabe ebi a o kwan o fa so aye den ebi obetima tro se bi a onipa no tro na mistake emmom anamon ye se betun de enya de a ye betwa sensen because no man na koshia mienu se wa ba no abetra na se ye ka wasem aha no ya ye se sumiye ye gisu ni sere ye ntime hwe because ye hu se wo bre to a wo to pa no bre enna ye ntime ntetew so se wasem na o kana nya ne kore ye nka na sa wa short ase iti ebedi akire because they say no sisie na ekuta bema nipa bia no center ye osisi eti situation wo mu na no oten na me na pese me sebusa se o mama first aid bi amana se bi o ma twa picture bi hu se o span cord mu akoa ana bibi se o ma yo sa eno mo so mbe yo operation eno se first no no mo so mbe je o sen first no mo so mbe je 120 million na si o mo so mbe je o sen 58 million na say na first mo mbe je 120 million there na se se na there em na so kwa nanim ene se kwa na san ka kwa akiri me pasho na ni sisi ni o prade wo pra ero na Google TV no so prade wo pra pa prade wa gozo na osisi wo no na emom nti asem bi wo se first no nzo mbaje 120 million ena wonya sika nkoye ena se sika na lese eswati aba eswati o mo consider wana me pasho
Me pasho. And I know somebody 50 million. 500 million. Pasho. 500 million. Pasho. Na me mentas ya. First today na say. I say somebody 50,000. Can I take the enemy now? No, to. Onza misika dozo me check ya. Me ya nam de better boom na ma ya to. Aboa pa o. Jadi fosika. Enti wo ba ye. Anya ba for se ka na mavo de bi. Enti first no de omzo mbaje 120. And I better feel somebody 500. 500. That's all near Quenim. But 500 crown almost say doctor the frame. I catch them say there's a process I couldn't him. And as me catch the doctor and say, Doctor Mpasho, don't try my crown, yes, come here, and my son from Beckham. I don't know why we shoot to me. Pushing you to say, of course, you are something now. Wapra until winning the bear. They may me per se and say, Confanoche, I think the PR no ya down for no. Na ochana ya bewe na ya momako near the Mujumani San from. Na Yankupon a born in Pazaba Branty on friend of Consumae. Say Obequanco, but to Yanko baby. Two minutes or bread set you for any and then tell them as a mutiabia. Come with your Bewatonia and Tofa. And no dear you or brepa. And some cool me, it is a dream. Yabasarium. Say a motua, a berry. Say a benon soa, a berry because I'm from Sosu to me, but I won't show him. A casa crying from you, short I say. It will be a 7 docket a day cocotuno. Yet they are your body. Short a dini, the dini saint in Oberre, near the no nam a court. It me see. Yan you watching it, yan casa or boy, nimum, yan shens and trone in the yan shens him, and sonny ever boy about our quambiswati, and once you are ready, near tea for near reform, and a wing your hand for ma and a twin. Meaning says a bit, a baby book, Kruma from penny for your music bidding, the baron to or food dry eh? First in the social school guave. We are not bourre, guava eat a nail shop. By mango, we are net wabber shifom. Now we did the one land the what to be a bad for what? Oh, umpra. What for bada? Sir, and the idea about Uncle Quanso that Pastor Debbie, you'll be a bad for. I'm going to make you know the egg man. Mamma, you be a bad for what? Yan sana. Over yan. About power or Baparano. Bapani. Oh. Hey. And some share me no just every mukakra. Right. Sikano mumuna baby elcon. Scana no day. No day because say 120 million there. Can be about say 500 million. And so nya mede. You for the mutimi. That's why. And to my memo come to me mate. And some no cool me no. Some no cool me no. Kafra. Yanko homaso. 055431 0551 31 0548 31 Abrantian or Brepa 0551 31 0548 31 Yanko Humanaso na yani afrefo so ni ahwefo no enko twetwe enko mokakra emsu gina ho de ya na eye gina ho eye but gina ho cheso ayi so tra e asemo jamasi 0551 31 hello yeah ye kama the Mosile is not more than an Islam. I'm going to know something. How we make it. No, every day, I doctor for mistake me, but the cancer, my cover, the local G. The couple green, I'm not sure a green, the corner banning pass. And on the attendant, we have to ban it. No, I am a cover anyone. And I know a class on us. I'm no followers. They do not go to and pass the cracker and then the two economic. If I do my customer fire, and could be only come cocoa brain. It is. And the person who is so cafe. Or cafe is 8 million. I think about
That's what it's in the water. It's in the phone. You can have a study. Well, who's the cannibal? And well, who's the cannibal to Yami Adumacha Bijina so? Nia if you muka crebi, my yenesa, Mwama one day, because now I'm going to not me who baby am a day for. Hello. 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 Baby, I'm free with Dikatachi. Hello. Meet you, pa, baby, I'm free. Hello. Universal. Hello. 0554931931. 0554931931. 0548931931. Your best say wo free ya. Twi free TV no. Twi free radio no na yen kasa. Ebeboa pa. Hello. Hello, good evening. My Joe mama. That's all like a distraction. Yenti o. What happened? Dia. Pan, no operation. Ben was focus. That's an 1.7 billion 2 years. Hey. It's Ghana, so the Japan. And Spana called, you know, so shit TV no swat, the goose, no. And then the air yet to see no coat. The bomb I said the council could be no air, papa. 2 years made 1.7 billion. Oh, I can't focus. Yamenka no nonsense yawe. Na omoye ye ne ko. Akwa de bibia, me bibia. Bibia. Ye nkomra ye koba na ye hwehwemu ba na ya hwe kwampa ye betumi afa so ebe. What do you expect? Okay. Yes. Ya asemo. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Hello. Mete won kapa ye ni komo baby afrefre udin. Me free ebo sasa. Okay. Ofo Majo so. Radio adawma ye femi na bi. Na mini ana ya wonya ta problem no. Abofra bi eko bu di chi wo school ma di si ko hwe bo so ma. E ka mbo se me na do so check ni. Na mi ato be je ne fe no ma na hoto no. Eji we na me bo aka me na banyi wo chi am pem. Emi nka mre da du kra no won na. En kase no ni na ya ne ya ni ta. En toro na ye fe de bi di aya boa. Okay. My chief no enyina ato makoma so betumi aboa brantie. Okay. Hello. Hello. Sire ya di mama. So won kan no no san yare na mi sira mu bi. Okay. Spinal cord no ya de bia. Ne operation ye no ano den. So almost so mo bibidro no. Spinal cord. Ebi etimi kire de bibidro kire. Okay. Okay. Hello. Yeah, good. Majo, baby afrefre. So na ugire wada Roma. Abranti no. Uni no. Na abe no kwotehwe ye. Abe na me ma no so program no na no ma no ye. So me to ma no so bia no ma na ka sabe. E no ko so tehwe. Me ma na ka sabe no ko do so tehwe. Ama na ko basa. Enyeka Enyeka Eyo mame na kasa abe obi abe o mame na kasa abe papa hello mame na me ba me ni na utie ba mame na tiatia de o wale mame ka MC amofatu mame ne so da ni mame hwe pani utie me o mame na ba o to amane mame ana se ye wo ana na kafra na bia na pani ti ya me kokuru na mame tie nkomo na me ni wudie no me kan wa yi ana won te de me tire no tie me yi odi me kasa wi ayi ano
no ane maame aba wo konu ama no na emmom enye obi na abo no pa no konu abe no I'm about to feel so. Maame ne the TV no so no. Maame ne the TV no so no. Hello. 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 Maame ye wankasa wa be no kofro TV. Na wo de ye dey. Enwo. Wankasa na de ye ngo. Na de no se twa ntro se obi na na abo no pa. Aha no ye fifi nzemu pa o. Eye ka asanu straight se me maame abe. Na vi kwa ye konu dia koye aduane wo fie mapira. Eno kra na ofosu. Eno kra no arre ho chen de woken. Short as because she can fear. Kwaku mame mra sisi akota abodwem. Hello. Baby afrefre. Baby afrefre udin. Asem Mpe Akra. No ke yeti. Afemo ana otu ni mimi no. Aya na maami ankasa aya abe na kofo ya otofie. Aya na maami ankasa be. Na be no mo de ye de mko ye aduane adi. Ana mo de ko ye de. Oh, afidie we so ye ntwa ntro so because me start say me doso a ye me ka no metie ni mo on ba bia mahu se ntro asem namu a ye be konfa no chefo no kwa me ye no kra to nchen ya so hu ma me ono ba nyina mo betwa ye ntro ana mu nyin nyo ni ne frifie ba enti mo ye reheza sansa na mo ba mo adwene ho ansa na mo ba aya me ba no ma be ne ye de ye nwo ne ye sika hwa ye hia mmoa what ya say na so ko kasa maami bi efre no ho Janet me hu e ko no start wona na me hu bi prompt me say no entrust am bi ba wa na efro Janet oh wa na efro Janet no na mo still na maami mo hwe atwa intro kakraka sei me busa say maami no otua wo kasa yi na chese you send Osei cancer na chese nye ne maame aso for ya na ekowie se obu a wo ba obeka bibi a sebe amanfo be yi so but nka de wo baby na esa nka de fa wo kan maame kwa nka no mo beboa because maame woni bi kwaku na se me moto baby ogwan baby na bibi ka chese akwa yi nti o yesa afidie no so okay hello yey Opana de bia bo ko te kama pa na ngo falumba opana san mo de bia onye wo mu ho odin sa akwaban no ye de wa na se ye wo ko se stable na mene e wa de na mu ko chiri ko wa se coffee boom e wa na de ka se free opana de se mi na da no asa ja kre de ha e de se mi da se wo ye wona e wo ko so bi de pe anta agba okofo e ti ma no ebi de sa okofo ti ma na ana se adano wo no anaba wo de yemu ana obi bo ne pa awon za bo bo ni dia onu ane maami abe o na o ma bi onu ane maami abe ana bo bo tan wi abe no e je na mi adama mo ko gwa wala ji wona ba na se e se sa nya so bua e ta na ba bo ze mu ni pa bla wo ti asi and the young train emany once sabre that we are trying to like in the practice for it sounds that's me let's not to the number no what am ko ba ni ho dey dey no the young boy won dey the answer you see that emwe na be ma no won na ho dey o dey wa o ma me we o ba say SK plus ya me ne e wa say you na me edu no okay SK was na ko go say abrantie Osei Usu right Osei Usu oyo mo a I know the yampa kwa ku se eduru ba bi so ane wa ase na te na so onya adwuma se osue fufu no a banche ne bode ne ana mankani a o se ase o mesre wa umiti aso ma menkola no masoma se o de sa na wufram o se nkola no ma fru bi so o mfre ne mra
Kwaku desire sana wu from. Hello. Hello. Baby, I'm free with you, Papa. But I'm free schedule. Free. That's why I'm free schedule. Yenti o mame. That's why I'm free manso. Mame free manso. Osenye. Oso free yonso nya manso. Free manso me. On free manso me mo se jama se yonso. Emma omo yankrokro ase de ya na omo sese. Ya na omo sese. Uni mo bi otesa wo ho. Noko ehiri. Yen for friend si ha. Adewe eya de suama. Se konfono chipiero etia. Omo hwentwero ni. Ade ye white no, mo mane ye white. On says ade ye kan wasem sie no. Ekwan bi so no abrantie. Obremu ni enyeye. Enye obia na nim akenkan. Hwe on say enumti na police station wo kona wo kan wasem na anim ma. Ni aka cho se wo hia obi o se kan kire me. Because in some people kokoto nyam na kan ye. Enso etimi kan sa. O se papa bi kan. Wo se oba e na duru a ni atro to no. Se enye akoda na oda ho na duru. Etimi sisa. Doctor bi betimi atro drama. O de kwache doctor foforo se kan ko flash ni nyina. Yare na yare ne ho aduru no. Etasi. Oh yeah. Eti ebe sese. Adu ya disua. De bia meka mesu ni makenka kwa de fache obi. Ti na ne yare ma school no. Fache obi. Sa de we de e be ko doctor na twese me ko to aduru we. Ne nipa na busa de be ya de. Doctor se do so obi ane kwa faso na djuma. De ye kan. O se ade enye moto. Aye de na ekotro moto. Ade no nipa ne fridua so na aba abeso. So wonti ade na kwa na de to so mienu so ye okoka se Janet no maame na de Janet. But omo ba no ya no mutie. Aha wo ba wo de ade no se wo maame kwa ne soma no akopra de kan kore. Emetwa ntro. Ye behu. Because wo twumuta obi nim. Eye sa na akose wo nsem. Eso asem na da se be wo hwe spinal cord the way asia ya ahmete. Eti ebe se GPRO se sa no ma one na doctors ne nkasa. Se we nye kulu bi akora be ka se me se doctor no say yes ah ena sabi nipa be no. Ye ne sa wrong. Se eye aben of free so be reform a ye nka na be na nye moto. Yesre sa no ma ne hwe ni. Eti me da me no hono kwa na e be konfaso be nso. See e be ko because I confirm se ofra be so na be hwe. So ba na ka oka na ntama ke ni baby yedu ba se say no time nti sa na ebe ka se ebe akire ni ehun kwa ba na me koso ofo ye wo abibi draw ho a yetime kire ebi wo me ma hu bi pen ye wo mo kire ensa ne sa na ma no unya wo bi a wo ye powerful a ni sisi no betima kire ma na ko etiano so ye true challenge man yen krofo se obi so wo sa emwa na bi go ekeka kwe ofo so sika obodin nyame ampata ebe ko na abro saa o bai de okai o se ne de 1.7 billion old currency o ko fa sika yo hefa na me ka se sa no mo nya ne ahia for man yare a e koso ne ade kese yi ahia for man etoto wo mo because sika ni bo benye sika kwa we ye kan ye ka brand ye pa wo sisua maami ne bak na bakan wo nwu da sabi kra ba kra bi ohun oba da ne mo ne maame ye abe na wasre no o maame sra de obede na nko hwekwa amani nwa wakon sika ye kan sabi 120 million kwa se wan ko wanya na akọ 530 sika 500 million ye be kono na more than that eti ye be sre doctors na mo hwe no ye sre wo mo ade na fita mo mi o se fita ni hu de be ofosu ye nza. Okay, seka nokura bi dadia kabana ke duru baby nanso so se de ya tiefo ne ahwefo no si ka no si enya ni nyina akora no a ebi ebetumi aben ho momie mfa mpaibo enteja brante no so wo studio ha onyame ne nokura ni mo bre se adwuma na ye ne de nokuredi na ye ntino bibi chi aketo abia no e wo se me so me ka nokure cause omo wo fieti no omo ye very fast and sharp to make us Osei Aboagye kura na de wo ye wo ana cause me hu nokura sem bi se nokura bi nya adwuma ti na me pie tentem no nti ababa wo se abranti we ni yeto yi amranta be se first na me huru gwa enne ye fro be pokura na yete so mo na wo fie ko animu no na wo no mamu ye mre eno kwase e abranti de ye hu ni sesi ai ya hwe ye na tiefo amoa na nyankopɔ amamu a
More na ni fie ni ko animu na be west kwada obeka dem you be say you kwada yes obeka dem because she said dem fa ni agosa okay enti e be sere den anu a enya si enya aba na so eskebo asase mo kan ye no manage pa o se yem woni pa wo abra wo tiase abrantie no wo bre yemene no kura nim no wo bre papa na ni sedwi nso ehia sika kese pa anu tie be sere ye be sere mahwefo no matiefo nyina o mo Asem Mpe Nipa diaspora fo na brochirifo no mbra so se ye boa brantie na se ye ko ni sedwi ni kura asa de ne ba fidie so a ebe ye ni munyam hye ama obi biada obi kakra ezo e de aboa no anu ti ne no yemfa dwumadi ni nsia nyame ya adom a ye bedi nkomo enu ti kwafo ano chene de amanfo confirm amaye sanse fidie no so wo momtie no so entura Asem bi so abam yemfa ne nyina nche enye hwe na kwafo ano chefo no so nye careful o mturo yim ebeboa pa cause no na be ma me ye ma adwene se no o say investigation asani akwa abane aba beboa kwa kunti yemfa dwumadi ni si ya na nyame ya adom a o su kan akoma to yem ate kan akoma to yem na ye be hu kwankura e be fa so e be boa wate sanse oti ho nyina no ntimi transi o ntimi tran to so nanko ha so ye program ya na ye study na ye den enye nipa ye study ye dia asem ne ye ka na so bibi say ba ya na ojun ofoso ojun wanye yes ra wo because ye yi kwa na nka kwan a o say aye friends eti adwedwi wo sumnyem Sompa Asem Mpe Nipa ya tiefo ni ahwefo nyina na adwedwi wo sunyem obia nkaya brantie e woni botom wa bra ye kwaba ni hotama de ne ba fidie so abreho be hu na abreho pa sister nyako abronoma e wo Canada na wo say happy birthday to akosua nkroma ono so UK abrochimem nyako abronoma ono e wo Canada ena onuni na wish obi wo UK abronoma ena wish obi wo UK abronoma wo Canada ena wo se debi akosua nkroma ena ye wawoda akosua so wo UK eno ntino ye mana woda pa da be ko se chine de trobai we dey a free engine room ena eba we are you we Canada na we UK we debi o we yakosua nkroma nko na odanda na ho abosuma kotre enkroma na edanda no se ye nyako abronoma no wo Canada no na always akosua nkroma o UK nkroma picture na etwagu no nkroma picture na di etwagu na dada ntoma ahode de obi ne kala ne so ofe ahode de obi ba dress kama pa kala ne fe ne boga yolo fo ni bi we de ba dress kama ne picture ba ko na efeche wi ojetu ba ko na fe so we ne papa e kwaku so kura wo ani ani nya ne woni odifo Japan ko we anti akosua nkroma ye mana woda pa nyame moano na omano ahoden ewo ne nkwa na nyinam sohwe ya den o mabi entro no sanse we be akɔhwɛ no ya doye pa o ya ka so mu na babwa nyame Jumadi na ha ane de ebesie wote omno asamo anka saa na the nations anka wofalumba otenenka na producers ye no mu edi djuma Kokozachi Fletcher ne kwanta bisa Isaac na okọ afidide mo so a Azuka obo adwuma pa Azuka mra no meyi nwom no mame na Azuka so eboa pa Kevin wo yata ono so eboa ye Safo